kgono le mosegare ke hlole ke ithuta ntongwe ya gore batho re timetše, batho re lahlegetšwe ke ko re tšwang gona. Ke phentše ke bolela ke le ka kapa ya radio gore o ka se tsogile o tsebile gore na o ya kae o sa tsebe gore na o tšwa kae. O swanetše o tsebe gore na o tšwa kae pele before o ka tseba gore na o ya kae. Gomme ka kapa ya radio ke ile ra dula fase ke be ke le ka mola ka marothobolong ga lephera go be go ne le monyanya maabane jwala wa le kgone re be re ile go kgaritlelela bana beso re be re ile go kgaritlelela jwale go tsoga tabengwe ba re ya borakgadi le bo malome ya go lebana go jelana ditlhogo le ditlhana. Bona ke ile ka fetša ke sega ke nnoši ke re bana ba re kakapa dilo tše kganeng di sepela jwang. Jwale ke ya kwa gore batho ba ka mokgwa ba di bolelang ka gona batho ba dilo tše ga ba di bolele ka mokgwa di swantšeng di be ka gona kakapa ka kgomola ka re tuka ba teeletša ba bolela ge ba fetša ke re bana that is why o tla kwa ka nako nngwe ba no re kokoa lena semammang ga se a hlaba mara ge o gopola gabotse go ile go ba le lenyalo ka mogae ka mo ba re ke la mammang. Jwale nkane motho ba re ga a hlaba o ka thoma go lemoga gore o taba ye ya gore motho ga a hlaba a hlabile lebaka le legolo e ka bala gore dilo ga di a sepedišwa gabotse go tsene malome o mongwe o tsewa dimpa monna wa tšhiskopo go apara ge mpe tšhweu wa lepokisana la kwae le lekhubidu ka potleng wa go bea diporele mo godimo ga tlhogo wa go sepela ka kolo ya lotwana ka morago a no tšea tlhogwe ya lenyalo ye e leng gore e be e sa lebana lapa la gage a itše a iša ga gage ka kapa. Jwale go a belaelwa gore dilo ga di a sepela gabotse ka nako ye nngwe rakgadi ka kapa o no tla rakgadi wa kry-a e se wo a lebaneng le lapa le a fihla tšea ditlhana ga fetša go tšea ditlhana a go di jela ka lapeng la gage dilo tše ke melato ka nako nngwe ka kapa wa kry-a e le gore makoti go tšwa ga gabo o ile ga a fiwa mohlobolo a kry-a e le gore o fiwa mohlobolo wo e leng gore ba no ile ba sa o beile mola o mongwe wa ntšhao ka pika potleng ke moka sega nama a lokela ka gare ga plastiki a lokela ka potleng. Jwale mohlobolo wo ka baka la gore o mongwe o utswitše nama mo go ona jwale o a shota ga o a felelela ke ka baka lewe o sa kgoneng go amogelega gabotse mo o swanetšeng o amogelege gabotse gona. Ka nako nngwe ka kapa ba no re ba file ngwana mohlobolo wa kry-a ba mo file party e wrong ye e fošagetšego mo kgomong e napile ke mo tletleng o ekwa banna re tseba banna motho a nyetše ya kapa a nyetšwe mengwaga ge ye o tlo o kwe ba raowa dilo ga di a sepela gabotse e napile ge re gape re hlabile kgomo ba raowa yeo e be e le ya party bana bešo le be le e hlabetše sešeba nkompotše kgomo e turega ka gomme malome a no tšea tlhogo a tsebang gore ga ya molebana rakgadi a no tšea setlhana se a tsebang gore ga sa molebana motho a no fa makoti mohlobolo o morong ka thoma go kwiša gore o mongwe a re ka kapa wa bona ntwe ge e bolelwa so nna tate mogolo o be a ne basadi ba babedi tate mogolo ga a ne basadi ba babedi ka kua lapeng la mosadi o mogolo e be e le barwedi ba babedi le morwa o hlokofetše ga botse ba hlokofetše morwa le morwedi go šetše morwedi o motee ka kapa. Jwale ka mo lapeng le lennyane ke gona mo o ka reng ba lebanenyana jwale go ile gwa re go ne le monyanya wo e leng gore malome e be e swanetše e be wa ka kua lapeng le legolo owa ka gore malome o hlokofetše barwa ba gage ga di ba tsogele malome wa ka lapeng le lennyane di a mo tsogela a reka thoto a ya go tšea tlhogo ye e leng gore e be e swantšeng ke be e tšere ke malome wa lapa le legolo. Jwale ka ba botša ntongwe kare go ya ka mokgwa ke tsebago
ge monna ne le basadi ba babedi ga go ne lapa la mmane le le swantšeng le je dihlogo jaaka unless ge e ka ba mokgalabe o na le basadi ba babedi ka kua ke makgarebe fela ka mola ke masogana fela e mola leng gore dikgadi tšela tsa ka mola di tlo ja ditlhana ka mo bo malome ba ka mola lapelela le lengwe ba tlo ja dihlogo ka kua ke lokile ke tete ke e feleletša tšatši le lengwe go sa ikweši o ntse re mola inboxing ke o mpotšiše jole ga go netaba re a namela magagešo re a namela ka kapa ya radio a ke no re ge ka ba ke gona bula selemo sa gago sa mmamoratwa a ke a go thomediša bile ke a go amogela ge e ka ba e sa le dutse gona fa go 96.3 FM ke memela ka maoto ka emiša letsogo la ka la go ja ka re tanke ga te tanke ga bedi tanke ga raro ke a ka fa le tlong tša baroka ke a go goga moroka ka sebele nke a tamiše setšhaba se sa thulare ka morago ga mafelelo a beke a matelele moroka thobela malome ka kapa a ke go dumediše ke boe ke dumediše ka mafateng a matelele ke a letama ba gešo ke be ke dumediše gape le ba bagolo ke bolela ka dikgošigadi tša rena banna dikgošikgolo ka moka ke a le dumediša baruti ba porofeta mangaka dikereke ka go fapana ke a le dumediša ka mešomong ya go fapana ka moka ke a letama ka kua ga moremi ke a batama ke dumediša batho ka moka ke sa šie motho a ke dumediše baeng ba rena ba letšatši ke be ke dumediše bo malome Kenny bo malome Lucky bo malome Malefo ke dumediša malome ka kapa ke leboge setšhaba se re bilego le sona ka kua lefaseng la ga Matlala Ramošebo malobeng ge re be re keteka mengwaga e 15 ke bia gabotse ya kwagala ke 15 e 15 godimo ga mokgwa o ile go re ile ra ba gona mo bongakeng re ntse re ya godimo lefase ke be ke leboge thata ba gešo ba ka kua umhlabo hlangene School of African Medicine Interdenominational School of Theology and Project ke ba leboge ge ba gonne go ka re thuša ba re thuša kudu ka go no re fa award e botse banna ke ba leboga ebile ke tloga ke leboga kudu ke leboga bo magolo ke leboga mangaka ao e le go gore ba gešo ba tšwela ka makatana mane ba etla gore thega ke leboga setšhaba ka moka ka kakaretšo magoši a rena ke a ba leboga ke leboge ke bue ke leboge banna thego golwe ke kreileng ka kua gae mmogo le go bakgekolo ba ka banna ba ba ileng ba nthega leloko ka moka ke lebogile kudu malome ka kapa a re se ke ra senya nako e be no ba mantšwa ditebogo go tswa go moroka go ya le ka thego ye batho ba mothegileng ka gona ke lebogile thata a re a leboga professor wa tseba re a leboga madume a gago ke madume ao a tletšego ka lerato le hlompho mongaka ditebogo tša gago ke nagana gore le go tshepa gore di fitla gabotse ka gare ga tsebe ya motheeletši o mongwe le o mongwe o a bego a le gona ka kua ga Matlala Ramošebo le o a beng a se gona empa re a tshepa ebile re a dumela gore ka mebele le dipelo le meboya ba be ba ne le rena ba keteka le rena re na le baeti ba rena ka mo ka kapa ya radio ke tlo go kgopela gore uno ba topa ka ote nke ba tamiše ba theeletše kua go le gauswi ba le go gona gomme ge ba fetša go tamiša wo e leng gore ke yena a tla go re fa ditaba a napa itukiše ge re fetša ka madumena pele ke tlo tshelela ka mola go yena ka mola gore a tle a re fe ditaba gabotse kgaetšedi ya ka le ka no tamiša motheeletši kua gae ke dumediša ka moka ba theeletše ka moka ba theeletše ba mutse koko Ralocha ba bagolo ba mutse thobe mahlakua matalahle re a leboga koko kgaetšedi ka nke o batamele o gabotse mara o gabotse ke bona o ka re o nyaka o tšhaba o right le ka no tamiša batheeletše kgaetšedi yake thobela ke a le dumediša batheeletše ba thobela ba mutse kgaetšedi yake ba mutse radio ka boka le
Dr. Muremi le Kakapa. Re a leboga kgaitsedi ya ka re a leboga a ke tsebo re na Kakapa o kopana ka ile o e boletseng gone jwale ye ke radio ya Mpopota kgaitsedi ya ka e koto ya Setutla ke Mutse community radio station re a leboga ga gone molato felo Moroka Madume ke ya o ba tamishitse mongaka ba tamishitse a ke tsebo re na ka mo go lena ka mo go le selinya ka ngo se lahlela pele re ka fa o mongwe o e leng gore ke ena tlang gore fa ditaba sebaka nna Madume mabotse ke a amogetše ba gesho re ka ria phoso ge re ka se dumediše batheeletši ba Mutse community radio station re a ba leboga ka kua mafaratlhatlheng ka di-Facebook re a le leboga re a le dumediša ba gesho taba ke ye ya lekgono theeletšang and then re kgoneng go kwa gore taba ya rena e sepela jwang ke leboga Koko ke leboga Sesi ke leboga Sesi gape ka mola ke na le nnete ya gore malome Kakapa o tla no thoma wa naba le yona ka tla ka e tsena mola gare ra kwa gore sello sa bona ke eng ra kgona go ba thuša ga gore molato Moroka go tlhalosa Koko mo tlolele microphone ga botse go tlhalosa Koko Koko re a le tamiša le gona tamiša nna ba bagolo re a leboga le tlile mo sealemoyeng mo e le ge le kgopetše lena gore le kgopela thušo ya gore ba le tliše mo le tle le kgoneng go kry-a thušo go baapei ba dipitša ešita le go Ngaka Muremi šo Kakapa radio šo motheeletši o theeleditše go le legausi mo a leng gona Koko le tshwenya ke eng ke bolele ke ba bagolo ke tlile mo ka mathata ke tlile ka mathata a magolo a e leng gore a ntlhobaetša le ka mo ke ditšeng ka gona ga ka dula ka gae ke ditše ka kutung ya mohlare gomme ke belege ke etša basadi jwale nna ke papogane bana ba ntlogetše ka moka ga ke na motho ka gae ke no loka bana ba morodi ya ka le bona ba tlogetše mma bona ke molwetše ka kua gae o a lwala o fokola monaganong o mongwe ke ene o re monyakang o mogolo o tšere bana o tšhabile ka bona ba re o sebitiela jalo o mongwe o mo nagana go buša kua e be re ile go ena re mo tlhokile ka baka la gore ke bošego ka gae batlhomphegi nna ke ditše kutung ya mohlare ke belege bana ba banna ba thabile ba ditše diteropong ba berekela thaka tšaka ka mo nna ke nyametse ga ke je tša go ja ge ke topa se a sepela ge ke topa se a sepela ge ke topa se a sepela ruri ko gore le bošego ga ke na boroko mola ke ditšego gona ga ke na boroko ke a tlhobaela mmele wa ka wa baba ge ke tsoga go thata ke tshwara ke dikrempe ga ke tsebe gore nna e ka bene bothata ke eng mola ke ditšeng gona ke a tlhobaela bošego dilo di fosa dilo matsenkeng ga ke kgone go kwešiša gore na bophelo jwa ka ke jo bojane bo sa tshwane le jwa batho ke duletše go tlhaka mara ke ne bana ke lebeletše thaka tšaka ge bana ba bona ba tšela mogola nna ke belege bana gomme bana ba tšele ke sa tsebe gore nna ba dutše kae ga ba foune ga ba nyake go tseba gore ne motswadi ana motswadi o a ja oro ga a je a ba nyake go tseba banenyana ba ke ba nyakang ba ke bona ba mma bona fokolang monaganong
le bona ba ntatlhile ga ba nagane gore mma bona wa ja a o apara a o phela jwang ga ke kgone go tseba gona mowe ke gore bothata ka moka ba roletše nna jwale le nna ke a tlhobaela ga ke sane maatla a go ya kua le kua tšatši le lengwe o bo o hwetše ke tsoga ke re bana wo a ka re ga a tsoga go tshasa a hwetša ke gore ke se gona a re ga a re mokekolo o kae ke gore ba seke ba tseba gore ba ka nyakela kae ke gore ka pelo a ka ke re ke tepotša ke re tšatši le lengwe ke tate phalesoka ka se tsebe gore ke a kae ke gore ba nyaka ba se tsebe gore ke mo kae ore ke ja ke diphoofolo ore ke die jang ke tabe ke ikhuditše bothata jo ke bo bonang kwa ke dutšeng ke a tswa ke a tuka bošego dilo di nkakareditše ga ke kgone go robala go tshasa ge ke tsoga mmele wa ka ka moka o tshwere ke dikrempe matsogo a hunagane ke gore a ke kgone go tseba gore na ikabene bothata jo bogolo mo godimo ga ka morena wa ka papa e ba le nna bošego le mosegare ke rapela bošego le mosegare ge ke le mo ga kgoši ya moremi ga ke na bonyatši bo papa ke a leboga ke tlhokofaletše ke kgarebe tše pedi ba lekana le bona ba šetše le batsadi ba le malapeng a bona ba ntlogetše ke šetše le bana wo mongwe o ile le bana ba gage ba baka yena ile wa botlhano go šetše ngwana o motee wa mošimanyana kuo ke šetšeng ke leba ke lebeletše yena bana ba uwe ba ka ke tsebe gore ba lle ke eng ke gore modimo a kgone go bona ke šetše ke no re modimo nkebe e sa le gantši ya le bana ba baka nkebe ke ikhuditše bothata jo ke leng gore ke a bo bona gona jwale bana bawe bao mma bona tlhakaneng tlhogo ba mpolaiša pelo ka gore o monyenyane o gona mmagana go buša o mogolo o tšere bana o sebitiela ga ke tsebe gore sebitiela ke ga mang ke rialo bagolo baka re a leboga koko koko modimo ba go file bana ba go šegofaditše ka bana ba bakae bana ba ka modimo a ba mphile tate ke gore go tlhokofetse ba baka wo mogolo o tlhokofetse le bana ba gage 4 yena kwa bo 5 mapele koko o mongwe go tlhokofetse yena le bana ba gage ba ba 4 ba tlhokofetse morena wa ka ekwa ba keng le wena koko ba ke barodi ba ka o ke barodi o mogolo kuo nke o ishe mola go yena o mogolo ga itse di o kae a re gona koko ka ga bolena lebelego le ba ba kae 12 lebelege le 12 go nywa le šetše le ba ba kae go tsamaile 2 gore re šetše re le 10 le šetše le 10 ka gare ga 10 ye e šetšeng masogana ke a makae makgarebe ke a makae masogana ke 3 makgarebe le 7 makgarebe go šetše 7 ka mo le dulang ka gona ka moka ga lena ke ka ga bolena nna ke dula ka gae go dula mokgekolo lo e le ba babedi 80 ka moka ikae ba metseng ya bona ka moka re ka metseng ya rena ba ileng basadi re ka metseng ya rena banna bona aowa a buto mogolo a re tsebore o kae o monnyane yena o no ba gona malaga kgaphamadi so o no hlehla le mola le yena a ka ga gagenne a re bolele ka o mogolo ge o re ga le tsebe gore na o kae le ra goreng
a ke re salano ya gabo ya ga phone a ya kae makgoeng a ya makgoeng ge le mo founela o reng aowa nna bilang ke re mo founele nka le sa mo founele aowa a ke re a le bona ba phone kgaitsedi a ke re ke lena le tshwenyegang ka abuti ya lena gore e sala a timelela jwale nkane le sa mo founele a tsaya batho ba ke ba change di-starter pack o kgona go fa starter pack se o tseba se o re wa mo founela gapela o mo founela starter pack sela a sa bereka phone tela a di sa bereka bana ba koko a bolelang ka bona a re o mongwe o magana go bušwa o mongwe o sebediela ke ba mang ke ba sesi sesi ya lena wa tlhokofetseng wa phelang o a ba jwang yena wa ba jwang go ba jwa sesi ya nnoši go ba gone le ba bang ba e leng gore ba fokola awa go ba jwa yena nnoši and then ngwana wo a le mo magana go bušwa mo o laetse ga e tswa ka gae awa a laela o no tšhaba o no tšhabile o no tšhabile a sa le sekolong o be a dula le mang le koko ka gae be ba dula le koko ka gae le yena o la wa sebetiela le yena o la sebetiela ba dula le koko ka gae ke bana ba motho ba šalana morago ke ba sesi yena wa ba jwang napile ba tephile masogana ba tephile masogana o thomile ga tšhaba yena wa mo magana go bušwa a sa le sekolong a tšhaba a dira ngwana a šia ngwana o la le koko ngwana o la šala go diša ke koko yena be sa laea go a boa ga tšhaba ausi ya gage ausi ya gage yena o nontšha diaparo ka lefestere gane mošimanyana tšuka mmaraga lebati jwale ba lena bana ba gabotse a ba le tshwetse ka selo a bane bothata ba re ba lena like ba o le wena le ba bangwe ba ba le malapeng a bona aowa nna ba ka go newa a mphang bothata ba sa le sekolong ka moka ke sa tsebeng ge ba tlo gola gore e tlo ba batho ba mohutamang ba sesi yena ba sesi aowa le bona aowa and then ba bangwe ba bana ba bolena a kere o ile makgarebe ka moka le ga lena bana ba bona ba right aowa le bona nke ke ikwa ba lla ka bana nne aowa koko o reng nkofeo ko wena o dulang le koko a kere koko o re ga a robale ka gae koko o tshwenya ke eng ka gae a sa robale koko bolela nnete a robale ka gae go na le dilo tše di re tshwenyang bošigo no kwa ka mešito nna tšatši le nna ke le kare ke robetse ka mokamoreng ka kwa nka re motho wa kokota ke re ke tsoša tlhogo ke a theetša ntho ela e sa kwala nako o no kry-a re a robala go na le motho ka re o gaša santa mo godimo ga ntlo nako o tšatši le lene gona o ka re o rweša maswi ka mo godimo ga ntlo ke yona ntho e sa robatšeng bošigo nna ke tse go tsamaya ena go ne le dikatse katse e nngwe tšho e na le go timelela tšatši le leng o kry-a re e bone mara a se ya ka mo gae o ka re jwa mo metseng and then kgaitsedi yaka ke se se ya go akere se se lenyetšwe le gabotse ena ka bantšheditše magadi ba go ntšheditše magadi mma go re a robale go swara jwang tabeo e ntshara gampe yone kgaitsedi ka masogana a le dulela nna next a dule e go swara jwang tabe ya go nore ba no kgopela marato ke moka wa ba jwalo ba tlhanola direte kore ke sa ipotšiša le nna ke tsere go diragalang nne o ne bana ba kae next a o ne ngwana o ne mengwe me kae 40 o ne 40 a o ne ngwana wa bereka next le mebereko ya pala ke tsere bothata keng ntle le taba ya dilo tše ba di tšhelang ka mogodimo ga masenke ka tse tšhweu batho ba go kokota ge le robetše go ne le ye nngwe ye e leng gore e ya le tshwenya ka mogae ntle le tšona a ke kgopele re a tshwenyega bathomphegi ntle e ntshwenyang kudu ka mola motseng ke kgona go tswa le basadi re ye mo re yang gona ge re boya nna ke reka maupi ke reka dishebjana ke rekang matšhatšhatana a šetseng ke re ke a tsipega go tshwatshwa ge ke tsoga maupi a ngwathile
dišebjana di tšere matšhatšhathanale ke reng ke fitlhile a tšere a ke sa tseba gore na go tsena mang ka mo ke robetseng ke mang wa bonang wa tshwanetseng a tšee 1 2 3 yaka gape ke a sokola ke tlhoka motlhatlodi re tlo go thuša koko kgaitsedi yaka e seng gore ko wena o phentšeng o ngathangathela masogana maupi ka mo gae le nna o kry-a ke mmotšiša koko ke re ganeng ka re le rekile bopi mo a se ga le borekile bopi bo no fetša beke ke be ke mmitse ke re ka rena ke tswe ke fela ke tswe ke tsaya mathata makoko a la tšhela motho bopina a re ae le nna re notla phela problem e leng ka kua lapelela motse ola mokgakolo a se motse wa gage kwa mang motse ola mokgakolo o rekile ne o rekišitše ke ausi ausago se siaka wa ba jwang gore wa tlhokofetsa aowa o gabotse o dula mo llatau ke ena go mo rekiša stene sela pele ba dula kae ge ko kwa Charlotte ka stene sela koko ba a berekela ka mo dipolaseng a dula ga gage e le kae koko ga go before o tla gapa madi o tlo re ka stene sela sa gapa madi bo o dula kae nna ga ke ka tla mo gapa madi mogolo e be re dula ka mo re sa tswa gae Polokwane ra tsenela ka mola maburung re sa dula ka maburung maburu a sa agetše batho jale re ile ngwago jale re lapang le makgoale a magolo e be re a bereka ba re a tšhifita ke ge re tloga re tla mo kgaphamadi re tlo nyaka madulo ka nyaka setene ka yaga ke ile ge ke šetše ke yagile polata ya ye bue e šetše e tlo kapelwa morodi yaka wo mogolo a leng mo le re ke kae Newstand a re go nna re wena mokekolo o se ka tla o te tshwenya ka gore ke aga ntlosile ya go tsena mo lantlong e le gore wo morodi yaka o a kgoperetsane le mošimane wa letšetla aowa koko ke ba faladi awa le sa ke bolele ngane ke kgabiše pelo aka jale ge ba šetse ba kgoperetsane e be go šetse go dula mmage mo ntlong eo jale mmage ke ga tlotela ke bothata jwa go ya gae a fitlha gae ganthe mokgekolo wa lwala jale ga a fitlha gae o feditše kgwetšana tše pedi ra kwa ba re o robetše jale ke ntwe ba ile ba nkgapeletša gore tsena moo ba ntlogediša tene se be ke se nyakile jale koko ge ba le beile mola ntlong yela le ile la bitša mohlomongwe baruti dingaka go tla go thuša go bereka polekela polekela e se a ka e berekwa a senke e berekwa koko moroka e re ke batliše ka moo go wena mongaka nke o ba kwele koko o tlhalositše kgaetšedi a rena o topatopile fale kgaetšedi a rena mola o topatopile ke a dumela gore le ba kwele mongaka le ka no ba tšea šibawe a ke boe ke ba dumediša gape ke ba kwele gabotse thwi ka tsebetše pedi ebile ke ba kwetše kgausu kgaetšedi ke thome ka kua go kgaetšedi wa 40 years kgaetšedi ga o ne ngwana ke kwele o bolela lentso la gore o fela o e tswa ka mo gae go boa ka gore wena o motho go sepela o ne go makala e le gore theresho dijo di a fela wena gantši o tswa o ya kae wena gantši ke tswa ke ya kerekeng o dula kerekeng ke dule kerekeng nakong ke etela sestere alright nakong o ne o kry-a ke ya steneng sa uso la go hlokofala alright ke ya go ba busy ke ya raka-rakana kua steneng nto ke e lemogang mo kgaetšedi ya ka ke gore ga o gabotse o ne mathata a mantšhi le bolwetši bo gona
o hloka thušo gore o e kry-e. Ntwe ke e lemogang ke gore o dula le mokgekolo, ene o dulang le mokgekolo ka malalapeng la genu ka mo o dutšeng le mokgekolo go ketima dithokolosi, ene thokolosi e ka notla ka dibopego tša diphoofolo tša go fapana, mara go ra gore le tšhweni gona ye le tshwenyang ka gare ga lapa. Mokgekolo o alla o re o tšwa le basadi o ya mo ba ya go gona, mara ga boa o kry-a dijo di a futšegile. Go ra gore go na le dilo tše di lešetšeng morago di dulang ka molagae di jang le lena. Le ka se reke bupi le ba babedi bupi ba fetša beke. Ke bupi bo bokakang bo? Le reka bupi bo bokakang? Ke 25. Le ba babedi? Ke ausi ya ka o fokolang ke Makoko, ke mošimana wa moratho wa ka dulang Mamelodi, a ke ngwananyana o monyana, ke setlogolo sa moratho wa ka. O reka 50 Makoko. Le ja 50 ka beke, le ba bakae? Ore ke nna, ke Makoko, ke mošimana ausi ya ka wa moratho wa ka dulang Mamelodi, ke ngwananyana o monyana, ke ausi ya ka go fokola, re 5. Lena le 5 ka beke le ja 50? Awa. Wa e bona gore ga e kgonagale? Wa bona gore go na le ntongwe e sepelang e se gabotse? Le boletše gore le tshwenya ke dimpša, le tshwenya ke dikatse, ditšhweni a lenke le di bona koko, tšhweni a lenke le e bona. Ke a karuma, ke karumang dilo tša tšatši le lengwe ke ile ka re ke robetše ko gore ka kwa nto e ntšhikinya. A ke re ke sekama le ngwana, jalo ngwana ge e le ngwana o monyenyane o ka seke bo wa motsoša wa re tate tsoga. Le nna nteo a ke e bone mogolo, ke no hwetša go sasa ge ke tsoga ke be ke enegele ngwano mmele wa ka o tshwere ke dikerempe, matsogo a menwana yekhwi e a phuthagana, mmele o wa baba. Ge ke re ke tshwara se go a gana, ge ke re ke tshwara se ke tapila, ke kgone go tseba gore na e ka bene mo bothata ke eng mo mmeleng wa ka. Ge mmele wa gago koko o kwa o le ka mokgwa go ra gore ba letše ba go berekiša tek bošego, ge o tsoga mo o tsoga o lapile, mmele o tsoga o baba gobane tše ba letšeng ba go diriša tšona bošego e be e se tšona. Batho ba segega bo rena koko ba kotsi, ba kgona go berekiša motho a ithobaletše ba mo tšee ba mmerekiša ka mokgwa ba nyakang ge go e sa ba mmuši. Le hloka thušo koko, se se tlang ka gare ga lapa se le tshwenyang kudu ebile se ngatha le maupi. Thokolosi ya go ngatha maupi koko ke e sepelang le serithi sa tšhweni ka gare. Ga se gantši yeo e lego gore e sepela jwalo ka dimpša, dikatse, diphoofolo, e lego gore e ka ya ngwatha ya boela morago. Bana ba ba ka gae kudu se seo la le mmola nto e go tshwenyang o ka kry-a le yena e mo tshwenya ene mo tšhilafatša, ene tšhilafatšo ye e lego gore e hlola ke thokolosi e kgona go hlolla motho gore a palle ko go kry-a ngwana gobane e tswalela pelego e mo tšhela ditšhila tše e lego gore ke tša phoofolo mo go yena. Ga a kry-ile lesogana le tlo feleletša le mo felela pelo gobane thokolosi e šetše tipuketše yena e mmona jwale ka mosadi o e lego gore ke wa yona. Lapa lela koko le dulang go lona le sa tsebeng gore le berekile ke mang, seo ke sešupo sa go bontšha gore ba bošego ba go bereketše lona lapa lela gobane lena ga sanka la le emaemela, lena la le bereka. Potšišwa ka ši, a na go bana ba gago ba ba lego gona, bao ba lego malapeng a bona, go na le ngwana wo mo hlabišitšeng a tsweleng ka lešira ka gare ga lapa goba o no ja magadi ya ba gona bana ba ile ga bona na? Ka moka bana ba ka a go ne wa nyetšeng, bana ba gago ga ba nya. go bolela nnete go beile, ga go ne ngwana ka wa nyetšeng. Ka moka
e no ba lesetla. Bana ba gago bona ga ba nyala kukumara bona ba metseng ya bona. Bana ba gago ba seng ba nyala ba le metseng ya bona. Le wena o shetse o nyaka go tšhaba ka kua gare ga lapa ka lebaka la gore ntwa e leng ka mola gare ga lapa lela ga e kgotlelege. Se se le yena o fela a tšhaba ya go khutšiša mmele. A ya go se siage a fela a ya le dikerekeng. Lebaka le legolo ke gore o ka se dule o tsenela ke thokolosi bošego. O ka se dule thokolosi go tswalela mahlatsi ya mmereko. O ne 40 years. Ka 40 years motho koko santse a be a achievile dilo a tšweleleditše bokamoso ba gagwe. Age of 40 years ge e ka go kry-a o sa le ka gae o swanetše o no ema ema ragarage. A o ne ngwana banna ba bapala ka wena. Dithaka tša gago di tšwela pele. Wena seo se duletšeng ka gae ko go tsenela ke dilo tše di sa nyakegeng. Thokolosi ya kgaetšedi ya ka re bolelang ka yona fa o no go bona ka le lengwe la matšatši go tsenela bjale ka monna e tsena ka gare ga dikobo e nyako robala le wena kobo e teng e ria nako mang gantši. Mpetiša boroko nna ke kwene ke no kwa ke tsoga ke lapile le matheka a le bohloko ka gore ke kgalose pela kerekeng kgaetšedi ke eng se ba ileng ba le botša mabapi le tabeng ya bothata bo boleng ka kua gare ga lapa. Gobane mo ke thoma go lemoga gore mathata a leng ka gare ga lapa la geno le ka tsebe le mathata le ne le nnoši koko o ne ba gabo. Potšišo ke gore lena ka gore le gona koko papa go bona o kae ka gore o ka se sepele le bana o no nnoši ebile ba be le re ke ba kae bana ba koko be ba le 12 go šetše 10 bana ba 12 koko go njwela a ka se šalarwe le boima bo a nnoši. Papa go bana o kae koko? Papa go bana wena ke kgala robetše. Le mošeile kae? O boloketše gae Polokwane. Ka gore go bontšha gore mo a gona ene dillo tše lena le dillang mo ga a di tsebe. Lapa le le dulang ka go lona le o a le tseba lona ga le tsebe. Re tila šetše le kgala robetše. Kua Polokwane koko le tšhabile go ba be le no ba letla go aga mo go be go le boima le gona. Polokwane ge re šalela re tla ke ne mothomphege re tlile ka ge mogolo wa rena o mogolo maitšibolo a mmago rena kua gae a nyetše ga Mothiba ka mo Matatadibeng. E be re tla re tloga kua ile ge re tla go yena ka mo. Le tlile le tla go eta. Re tla go etela re fela re tlilo mmona re boela morago. Ya ra ba ra fetša mo e leng gore re tlwaetše mo ra ba ra tloga ke ge re tšeana le banenyana ba mo basadi ba ka moki re ya go nyaka mebereko ka mo diforong ka mo re kry-a mebereko re bereka re fela re gola re ya gona mo go mogolo a rena re e be e se ra tshware e ba kakanne be re sa no ba re lekanetše. Jwale ka gore koko bana ba kua le tlogile le tla go etela ka mo le etela o mongwe wa ngwana bolena ke nyaka go tseba gore se se rileng gore le nnape le tloge le seke la aga kua Polokwane le tle le nnape le tla ka mo kua Polokwane le gona le be go ne matshwenyego a lebelele le ona goba ge e sa le o kwele bohloko ba ge mogala ba robetše wa napa wa re le nna ga ke tšhabe ke gatoge dilago. Polokwane e be ile ga gabo rena re dutše gona le mmago rena mathata a tseneng kua morago rena e be šetše re katilogile re šetše re tlogile mmago rena le papa rena ba ile go ba robala motse wa nama wa phumega le ona kua gae go ra gore ga geno le gona ga go gona jalo go a šala bo botia ka ba babedi aga bona ba ne le meago ya bona le basadi ba gona jale
basadi ba bona ba yeah ba šetse ba se sa kwana le rena ba ilwa le bo buti ya rena ba re le tšene bana ba gabo lena le ba beile ka mo jale ga re sana bophelo jo bo botse gore kua le gona le tlogile le sefogohlele ka lebaka la basadi ba wa bona jale ke ge bagolo ba rena ka go kwa botlhoko ba re dikgaitšadi le a kwa gore jale maemo ga a sa eme maemong a mabotse jale nna re sa tseba gore re ka reng ka lena ka gore le sale bana le sale banenyana a se lena ba le ka kry-ang banna la ga metsi jale koko ke ge re tloga kua rena re tloga kua re namela re lata mogolo a rena ka mo ka gore ke yena o e beile o mogolo la tšhabela fa ra re tšhabela go yena ra dula naye ka mo alright le tlogile kua le tšhaba alright jale koko taba ye nngweši ye ke nyakang go ikwešiša mokgalabe ge le tloga kua be le ne bana ba bakae kua gae ge le tloga polokwane le tšhabela mo be le ne bana ba bakae mmago rena o ba tloga a filwe le yena o ba filwe bana ya aga be le 12 be le 12 a bela le ko wena ya ba 12 o a belege mmago rena ka moka ba botshetsi ya rena ka mo gae ba latile ena le bona bana ba gage ba ka mo ya jale koko tabaši ye thata bana ba gago ba jwa a ba tšwele pele le ne le setlogolo sa mošimane se ile go gore se a ba jwa se ba jwa monagano le sona wa mošimanyana wa ba jwa ntlhaloganyo ke mang ke yena mmago bana ba ke mmolelang ke yena o be re molatile ka mmagana go bitsa le yena setlogolo o a ba jwa sa mošimane goba sa mošimane ga se ba jwe tlhaloganyo nke kgaitsedi aka ka mogare ga lapa la koko bana le ditlogolo ka moka batho ba jwang ka monagano ke ba bakae ke yena o usa noši ke yena ba jwang go tloga bonnyaneng right motheletšo motse community radio gona fa le go 96.3 fm ya no re apeile batheletše re apeile batswadi ke nyaka gore kgaitšedi aka wena o mogolo le sese koko o godile go ne tše dingwe tše a ka se dikweng gabotse kapa go di gopola ka gabotse kapa go di bona gabotse ge koko a ga kanega nke ge e ka ba go ne le nto ba le butšhang yona ge e le nnete le e boleleng gore le a e tseba ge le sa e tsebe le boleleng gore ga le tsebe morwa ka o botšiša ka setlogolo sa ngwana wa mošimane se e leng gore se hlakane hlogo se gona o hlakane hlogo neng jwang ka eng wa ka tseba ke mmage nna re botša mmage o ne o robele ga lesola a kere ba dula Mamelodi ga bo bona mo o tlile neng kana clinic sa go pola gona mo wena le ge e le gore o dula Mamelodi gane a nke ba etla gae le etelana le kgona go bona gore ngwana se se ya rena o eme jwale le jwale a ba gae a se batho ba go bapalela batho ba ne ene o mmage ene a le mo ga yena mošimane o phela o agile kua Mamelodi ka kua jwale ba tla mo gae le kgale motho wa gona o no tla le kgono o sa wa tsamaya bile gabotse
bana ba mokgekolo ba e leng gore o kgona go tipsina ka bona ba bone mehle le mehle ke nna le ba babedi 8 ka 7 ka moka ga yona ka moka e no ba rena re le babedi re sokolang le yena mokgekolo re ya maemang le yena ka gore o mongwe wa boraro wa leng gona gausi wa fokola ke yena wa fokolang so go ra re 7 ya bana ba mokgekolo ka moka ga bona o mongwe le o mongwe o tipile na le go tla ebile a ba satla moroka malome ka kapa ke nyaka go botsiša koko koko taba ye ya baagelwane ba gago ba go tshepa wena baagelwane ba gago le phedišana ga botse le baagišane koko ba le tshepa jwale ka moagišane a bona ba tlhelane mola re dutšeng na go na le motho e leng gore o nkalela diatla molato keng ka moka ge ba mpona a ke tsebe gore ba ntshwantšha le eng ba re ke moloi ekwa o ba re le atobora koko ya no moroka shio ga itšedi lena nkane le ekgwa ka ditshego e ka ba di a lekgatla banna taba tše thata tše banna a di re kgatle go le nkane le a sega ge ba re malenare setšhaba se re ke a loya ba re wa loya na re tsebe ka taba gore ebile le setlhare ga se tsebe mokgekoloki ke nyaka go kwiša e ya go sega ga re ba re ke a loya le segang ao wa re sege gape le kwagetse le mo rediong gore le segile koko ba boneng ge ba šala ba re wena koko wa loya go ile go bolela ngwanenyana ba le mmerekong le ngwana wa morodi ya ka o mogologolo a bereka le yena ka mmaburu ke apere tukwe a re go ngwana wo a re kokoago wena Lina o reng a apara tuku tša badimo ke gore ke moloi bosigo a robale ngwana o la kgopišega ba le mmerekong o ile ga a tšhaiša a tla go nna ke timare hei koko ngwanenyana o a ka mo o mpoditše mantswe a ke sa kwešiši ka re ke eng ngwana ka re ba re wena o a loyana o reng o apara tuku tša badimo ka re go wena ka re ngwanaka a e be difefe ke tankiša kudu ge ba rialo ka gore baloi ke bomma bona ke bona ba ntloyang ka gore bosigo a ke robale ba reng ba sate go nna ba re kokoago le ka mo metseng gae ene gae motseng wa motho ga a etswa ka kua o tla go lena ga a etswa ka kua o tla go lena ka re moloi ke tla sepela ke tla ya gae ka ba tšela batho ba bagolo la ba diang koko ba tla ba se kgolo matlho a bona emampele koko le tla ya gae la go diang ka go ba tšela batho la go ba tšela batho ba ba jwang ba bafe ba e leng gore ba tata ba ba botšiša gore na ge le re mokekolo wa loya le mosere kae a diileng batho ba le reng le tla ya go ba tšela bona ba gona ba phela aowa ga ba sa phela ke no ba ke bolela papa o le tla go tšea ba ba hlokofetšeng gore ba tle ba botšiše ba ba tle ba bolele gore ka gore nna boloi ga ke botsebe ga ke tsebe gore na ge ba re motho wa loya o dia jwang koko ke no ba motho wa modimo ke te phelela le bana baka ga ke tshwenye motho ene ka moka ba bante bang ke phetse le bona le gona jale ge ba mpona ba ntlankela ba fela ba re mokgekolo hai re go lekeletša mathate mmagonne ke nyaka go botšiša gore le kgona jwang go boledišana le batho ba tlhokofetšeng koko awa e no ba dipolelo
a ke re go boledisana le bona batho ba ba robetseng ko go ya mola phupung tša bona o kgopela boroko go bona o sa phele botse ka gae. Koko ke nyaka go thuša e ka ba borokong ba gago go o robetše ditoro tša gago boati ba tšona e ba go lora o ne le bahu goba e ba go lora o ne le batho fela o lora bahu kudu goba o lora ditoro tša gabotse. Tabašiwe papa ge ke robetše bošego ge ke phaphama ke lora bana ba ka ke gore ke lora setšhaba sa gešo se se ileng ka fase. O lora ba ke name ke tsoge ke felela ke boroko a ke sa robala ke tshware sello ke lle bošego ke lle ke ba gopotse bana ba ka ke ba gopotse ke lla ka dikeledi ke tsoge bošego ke dule ka marago. Chiefta o bušetše le hlomphe mpolelo a kere koko koko o lora bahu o etela ke bahu ga o sa lora batho ba ile go gore ba ba gona go ya ka wena koko ga o lebeletše bana ba gago ke sa bale ba ba leng gona mo e ka ba bona ka bo bona bana ba gago o bona o ka re ba sa go tshepa bana ba gago bona nka se be le kholofelo ya gore ba ntshepa gore ba ntshepe ke ra ba le reng ba gana go tla gae ba ba tshepetše ko gore ka mokgwa nna ke naganang ka gona ga ke sa le motsadi batswadi ba bona ke bona ba ba ditšeng go bona ka gore ge ba bereka a ke re ba ba file batsadi ge ba bereka letoto le ya ka moo nna ga ke sa le motsadi ga ba founi ga ba re tlogetse mma rena ga ye go jwang aowa ba di utse ene mo baneng ba gago ga go yo a ile go a go latofatša ka boloi ya re wena wa loya mo go bana ba gago mo go bana ba ka ke sa tsebe mara tanka ke ekwa mo go bana ba gago ke mang wa mafelelo goba ke neng la mafelelo bana ba gago o ileng wa bona ba etla ba go fa 10 ranta e sego tšhelete e kao ba re swara o tla šala o reka mmele ke rena ge re sepetše a ba gona ge nkare bana ba ka ba ile ge ba bereka o mongwe a tšela a tshwere a re mmatshwara le ra ba banna ao ka moka ga bona le basadi ba banna ba bona ke re koko o boletše wa ra batle a batle o mogolo gona mo moloto mo alright o agile jwale taba ye nngwe ye mmakatšang motsola go kwagala gore o rekile o rekišitše ke ba re o rekišitše ke kgaetšedi ke morwedi o ga nyala koko ba geno ba tlile ke ile re ile ra ba botša bona ba ile batla ba tloga ba le polokwane batla batla gona ka mogare ga lapa le ba ile batla mara ka khwetša e le gore le bona ga ba lokologe gabotse ba re o re ke dutše o rago o dutše ka gare ga maratha a majwale ka gape ke maratha a se motsene maratha nna ke dutše ka maratheng awa ke šipolelo nke o fe kgaetšedi ya koko ema pele ke eng lebaka le e leng gore le go ria gore o palele ko go ngwadiša RDP koko ka gore o polelwa ga o dutše ka gare ga marata ene mmušo wa gabo rena ga o dumele gore batho ba dule ka gare ga marata ke eng se koko se go ganetšang gore o dule ka gare ga RDP koko ka gore mmušo ga o nyake gore batsofe ba dule ka gare ga ntlo tša marata o ba agela dintlo wena ya gago e padile jwa nna batlhomphegi di-RP tše dinkganne ka gore
ke di ngwadišitše ga 5 ba re dieta mara gona mola ke dutšeng ba bangwe ba ngwadišeditše 2 ba ntshela gona mo ba agetše ka ba ka no fetša ke phuthile diata ka re ngwana mošiwane se senkganang se nthola molato ga ke no dula gona ka mo maratheng ka modimo le badimo ba bona gore ke a tlhaka ge ke re ke a tshwara di a thiboga ge ke re ke a tshwara ga ke etse batho aowa ke feditše kgwedi tše ka ke ya mogolong tšhelete a yego kgwedi ya fela ka ya mogolong tšhelete ga yego kgwedi tše ka ke bola ke tlala ke tama ke kgopela koko taba e bjalo mmušo ga o e dumele a gona mmušo o dumelang gore motsofe a fetše kgwedi ka moka ka tlala a go mmušo o dumelang gore koko o ngwadiše RDP ga 5 e sa tle ka gare ga lapa la gago a go mmušo o ka dumelang gore motho wa seemo se wena o leng mo go sona o sokole go fihla mo o leng gona thušo re tlo go thuša koko re tlo gahlana le ba bagolo ba e leng gore ba ka kgona go re thuša gore le be le fetše le kry-ile ntlo kua ba ka kgona go thuša gore bana ba gago ba tle ba je ke na le nnete gore a re seke ra thoma ka go ba rweša molato a re bone pele gore e ka ba go bile le bošaedi kae goba go hlokegile gore go be le dikwanelo kae then re dule fase le bona re kwa lehlakuri la bona gore taba e padile ge e tla kae mara lentšu la gore motho o mogolo a tle a re o dula ka gare ga maratha ga ke le rate lebaka šili ke nako ya dipula ke nako e boima ke nako ye e leng gore ke ya moya ge le dutše ka gare ga dintlo tšeo di senago di sego safe le ka fetša le go batša ke masenke koko le ka fetša e le gore bana ba go bala bana ba ka palela ko go dikolong ka lebaka la dibuka tša bona di thapa seemo sa ka gare ga lapa se ka feleletša se bea bana ka fase ga magatelelo e megolo ya menagano mo e lego gore bana ba ka fetša ba itšeela bophelo a se ntho re nyakang a re nyake gore mosokolo wa ka gae o bo o fihle gona fao ke na le nnete gore ba mo le dulang ba thieleditše ene ba eta pele bao ba tshepišitšego gore ba tlo etelela setšhaba pele ke na le nnete gore a bana le gore ba seke ba go thuša ba go bona o le ka gare ga seemo se o leng ka gare ga sona o swanetše o kry-e thušo koko o swanetše o kry-e thušo o ka bitšwa ka maina o ka bitšwa ka eng mara thušo ke a kgopela baetapele ba gaborena a re thušeng batsofe ba gaborena a re ba thušeng re seke ra ba hlaola seke ra ba tshediša mahlo ka lebaka la gore tše dingwe tše di beang bagekolo ka fase ga dikgatelelo tša menagano ke tšona dilo tša go swana le tše mogekolo ge pula ena yena a tsoga a dula ka marago sorry a dula ka didula a dula fase and then e ba bošaedi bo bogolo ka lebaka la gore a sa kgona go gopola a sa kgona go tseba raka riang nto ke bošaedi bo bogolo and then le go ba etapele ba rena bagekolo ba tla le rapediša dilo tša lena di tla se loke bangwe ba ba etapele ba bona dilo tša bona di senyega ba tla tšeang ke ba bangwe mo gongwe ba eteletše pele gantši ke dipelo tša batho ba bagolo ge ba lla ka bona kgaetšedi yaka le ile la emaemela taba gore le be le ntlo ka gae re ile ra emela gana kua mšate ba re ba ngwadiša di-RDP ka re go sa le wa tlauso mong a tshwere dipampiri a fitlha ka kua gae a re ga sekele ke kae re a re ke gona kamo a re RDP ya lena ke kgale e tswele bjale e kae nna ka rao ka ga šetse o sa e bone mo jarateng gore a rae gona a re gape ke kgale e tswele re a tlogela go leso re a dula maloba mo seneneng segale ke ge ba re ba ngwadiša di-RDP mšate ba nyaka di-ID ra ngwalola lo tše ba di nyakang ka ketima ka diša ka kua mšate tšaiša ke nna di-RDP di tswile ke kole ba re bagetše batho kua naganeng then go ne nngwe ya ge wa mo kgobokwane mokore ke tšela tša mahlo ba gela wola lola
le mo what mang gapa madi tsamashana le ga matlalane ke ntho one khobo o tsamashana le khobo kwane mo councilor wa mo ke mang all right go tlanya ka gore re yeng all right re kry mo councilor and then re mmotsisheng gore family wa itseba na and then ge ka ba wa itseba nke a re botse gore application ya bona go diregileng ka yona and ge ka ba ruri ka nnete ntlo ya koko e tswele go ya ka dipampiri dire e tswele koko a ka se kry RDP gabedi go ra gore ge ka ba ka nnete e tswele go ra gore e dule go ne motho a dulang ka gare ga yona go nwele ge re bolla so ya le gona e tla be e tswile le lapeng lefe gobane ka lapeng la koko ga e gona and then go ra re gona mo go tla be go na le bošaedi bo bogolo mara re tla re ye go dula godimo ga yona re se ke ra no thoma ka go mo letsetša re ye go dula godimo ga yona re kwe lehlakore la bobedi re kwa gore go sepetse jwang gobane thereso nna ba gešo a ke rate go bona batsofe ba sokola koko ye ya ntlo e tlogelele rena re tla bona gore re bereka jwang ka yona ke re tla go dula le ba bagolo ba go banne go le botsebi and then le ba go ba le tsebang ba le bušang ba tla re botsa gore go diragetšeng and then thušo le tlatle le ikry-ya ke re tlo leka ka maatla re bone gore re ka le thuša jwang gore le tle le feleletse le kry-ya ntlo yewe le tle le kgone go ka ba le mo le dulago gona go le go safe a kere koko ya nto ngwe koko ke nyakang go e botsiša šiona bana ba gago go kwagala gore koko o ka re ga ba kgotsofalele lefelo le o dulang go lona ga ba le kgotsofalle le be le dumile gore koko a thothe le be le dumile gore koko a direng kgaetšedi gobane ke kwele o ka re stenese ga se go sware gabotse le ga ka thotha go a swana ka re go a palagana ka mo steneng re tlo thuša ke mang gore kry mowa go mongwe sona ba senyake bana ba asfene wa mošimane wa mafelo a leng mo Foslorus o tloga boletse go tloga le go tloga re pleke nna ke nyakene koko o tlile ka ngwaga mang mo le belegelwa mo lena rena re belegelwa gona le ne le 40 years lena le dula mo no marai man go ne le ntho e sa sepeleng ga botse koko re tlo fa ba tsheletše nako ka moraga gore nna le malome ka kapa re boledi pele re ka tsentšha batheeletši o ka re go na le se sengwe ba nyakang go se lokiša bo the right reverend then re go re ka dia right motheletši wa mmotse community radio gona fa le go 96.3 FM magagešo o ba reng o tšhabile o dula sebediela le lesoganeng re se ra re monna ka gore monna kwa go nyala magagešo re ka se re o tšhabetše monneng o ile lesoganeng jale re le ka go mmolediša fa nke ke bolediše kgaetšedi ya ka ganyane kgaetšedi ya ka se seago wa ba jwang ka mo gae ka mo le gona hello kgaetšedi ya ka wa ba jwang a le ka gae o ne mengwege me ka ya bajwa se seago ke se seago gore ke ngwanene se seaka se seaka ke kgala bajwa nna be ke tshalo monnyane bile a bajwa e tlhalogane kore bušetša ka a botsebile ka re a botse tlhalogane o ba jwang se seaka a sa gola bajwa go diegileng
o be re sa le ba banyana kene mara o sepetse le monna o tsamaile le monna mapele se go boleleo o sepetse le monna ba a tsamaela lefase le ba reng ke phalaborwa malwetse a go tlhakana tlhogo tswa kry-gana kua o sheile le ngwana kua bana ba ga se ba fele o ile a boa kua re botsa re go na re ngwana moshimana moshileng kua leina la ka moketekete o moshile kua a fitlha mo ke ga tlo dira banyana ba kore ke ba ba itiri bana ba gage ba tlhaka le moshimane wa moshileng since a moshia gona kua so o tsamaile a phetse gabotse o sepetse a phetse gabotse thwi ebile a senkabe le ngwana total ngwana wa mathomo tso mmelegalagana kua re no kwa boa re botsa le rena re motsebe and then ba banyana ba babedi ba ba bele gona mo ga tsamaya bone mengwe ga me kae wena a sepela nna be ke sale ai versa it's about 30 years khaje di rena ba sepetsina go telle ya ntongo nna ke ileng ka ile moga ke gore batho ba ga borena rene go ba le balwetsi ka gae and then re nne le balwetsi ka gae ge molwetsi a sa kry treatment go ba boima go yena gore a fole so gore molwetsi wa ga borena a tla a fole o hloka kalafi jwale o shetse a dutse mengwaga e metelele bolwetsi bo agile mara re tla leka ka matla re bone gore re ka bo phušula jwang gore re lwe le bona ntwa ke ile mogileng koko ka bo yena go ne bothata mo go yena koko o ne bothata koko o ne maswisi koko wa theka ke meleko koko batho ba bošigo gore re ba tšea dilo tša bona ba di bea ka gare ga lapa la gage ba iketlile ka lapa la gage gobane lapa la koko ga le thegiwe ga go tsene motho o e leng gore wa le šireletša koko ka bo yena ga ne mošireletši mmele wa motho o swanetse o šireletšega ke bona o ka re kgaitšedi ya rena o fihlile fa ya o gona ka nnete prof kgaitšedi ya ka re a le dumediša le gona re gona kgaitšedi ya ka le bolela le ka kapa mo pitšeng tše kgolo MCRS ke na le ngaka moremi ka fa re ne le bommane ya lena ba babedi re ne le kokwago mo gomme ba re botša gore e sa le sepetse kgaitšedi ya ka le dula sebe diela le soganeng ke nnete tabe nkane le no sepetse ka gae kgaitšedi ya ka nkane le no sepetse ka gae awa a se ba re botša ngwanetšho lena le ka no re nyetlela gore go diegileng ba tletše tša bona jale re butšare ba bangwe ba kae ba re o sebe diela kgaitšedi ya ka lesoganeng jale ka boikokobetšo ka tlhompho re be re kgopela tswetswe gore le be maswafo a lena fase le re boledišeng gabotse and then ke moka re kgoneng gore bona gona re ka le thuša jwang ke be ke le ka ra di kaisao tse kgolo mo e leng gore ba ka ba fihle mo e leng gore na ke fihlile go le be le tlaiša ke mang kgaitšedi yaka go se ka mohlako o e leng gore be ke sena gore bana ba ka ba gole ka ona mohlakong mohlako le bolela ka mohlako wa mohuta mang mohlako le masesal wa kapaletse mohlako be le wa mohuta mang a ba le botse a tre ba gona mo radio nke o ishe microphone ka mo tshwara jwalo se kgaitšedi yaka ge ngwana o a sepela a ya sebediela go be go diragalang ka mola gae nna ke tsore be go diragala a kry-a wa re laela wena go tsamaya o ne re o ya makuleng ekere nna wa re botse gore o sepedišitše ke mohlako ka kua gae aowa ke tsona tse le tse di bolelang mo gare ga batho le kgono le tsona tseo ka gore le kgale ke ntse e leng gore pele go bona ke feletse ka gare ga yona ke re yona eo ebile le kgone le nyaka go ntlhagiša ka batho ya le ka mokgwa e leng gore le dira ka gona o ne mengwe ge mekae o sepetse ka gae kgaitšedi yaka se 2 years o na le mengwe ge mebedi o sepetse ke hlaelela go tseba gore o be o hlakišiwe ka mokgwa mohuta mang o be o bethwa o be o robatšwa le dilo o be o timiwa tša go ja go be go diagalang
ke re ke mosokolo ka malapeng o e le gore o ka hlolo wa kgotlelela ke ngwana motho o jwale o motlho mesokolo ya go hloka tša go ja go swana le go robala mo ka mokgwa go sa swaneleng le sa je gabotse jwalo ka mokati o jwale kgaitsedi ya ka ge o ile go kry-a lesogana wa bona gabotse gore go dula lesoganeng at least o kgona go ja o kgona go robala gabotse le go tepsena o ya le ka lona lesogana la gago a leo wa le gona o dutse le ena ka kwano ya batswadi goba lene o dutse le ba babedi fela ka kwano ya lena re babedi o ka kwano ya lena moroka shiding a nkadima ganyane mo kgaitsedi le kae re gona ke na le koko mo ke na le dikgaitsedi tše pedi ka mo ke leboga gore ngwaneshu o kgonne go swara mogala wa boledišana le rena and then mo gongwe re ka leka go lokiša se sengwe ke nyaka go leka go lokiša lapa la geno o bolela le ngaka moremi re ka mo motse community radio station koko e le go mme wa go belegang o tlile fa o lile dillo o re bana ba gage ba phatlaletše o duma gore o ka re re ka gahlana le bona and then re leke go ba thuša ba kgone go thušega le yena a tla kgone go ba le lethabo bjale ka ge e le motswadi mama ga go walla kgaitsedi aka ke koko a gene koko a go walla o duma gore o ka re le ka bua ka gae koko o lla ka lebaka la gore seemo sa mo a dulang gona ga se gabotse sa mathomo koko o lla ka gore ga a robale ka gae koko o lla ka gore ga a nethego ya bana ba gage koko o na le tumo e kgolo ya gore o ka re bana ba gage ba ka boa and then ge e le gore bakgonyana ba gona ba tliša sekete a kgona go tseba gore ngwana gage o nyetše ke ba ga mokete o kae so putišwa ka kgaetšedino ba nnyane go ne le tše koko a go riile go tšona tše e le go gore a ka ba go kgopišitše ka tšona kgale kudu ke kgopišega e no ra ke re nna bala ke kgone go potla ba e leng gore ba kgona go potla ke ba e leng gore e fetoga batho nna ke re ke a bolela nna botse ke sekgweilo ka mo lapeng leng a ba go sware gabotse koko ke gopela go botse ke nna ke nnosi ke le mo mogaleng ba bang le bona re tlo ba founela ba bagolo re no re thome go lekwa ka o tee gore re tle re kgone go kwa taba re tle re kgone go le thuša koko le morileng kgaetšedi ka gore o lla ka gore o kgopišegile ao nena ke tsebe selo ka gore nna ebe ke no bona ke ditšhina e gabotse wa mo kwa kgaetšedi aka se segolo nna ke supa gore ngwano ga a buše tlhaloganyo ya gage ba tle ba bone mma bona ka gore le nna ke sa kgona mma bona o a lwala jwale o fedile gape le lena ge le ka mmona mothompegi ga e sa le motho jwale ba ntlatlhile ka moka ga gona motho ka lapeng wa mokwa ke a wa kwa mara ge e le gore ba nyaka gore ke boe a go tshwenye nna ke tla boa mara bana bona ke tla duma gore ba no tsena sekolo mo ba le boditse gore a re ne dipasa ke ga le ne dipasa RDP ya ka gae gana go tswa lapa le la koko kgaetšedi le ne le bothata bo bogolo mara ka ge le šetše le fihlile ka mo re tlo le ka re bona gore di a jwang and then re tlo kopantšha le ba mmušo re a gapeletšega go kopantšha le ba mmušo mabapi le tabeng ya gore re le thuše se sengwe gape ke gore re swanetše go thuša le mama gago gobane koko re rwe le boima ka yena tabeng ya dipasa le tše dingwe kgaetšedi re tlo no dula fase ra bona re bontšhana jwang akere ke na le nnete gore ge o dumela go boa bana re ka senape ra bantšha sekolo gare re tla be re lokiša tše dingwe mola le mola mo gongwe re ka re ge rentše re lokiša tše dingwe ra bona le mokgonyana le yena a iponagantšha ka gae and then bana ba kgona go tsena sekolo mo e leng gore lefelo la gona le bolokegile dilo di a kgona go loka di a ba gabotse ke gale le ka go iria pasa e ya gana kgale kudu be o thuša ke mang go tšea pasa ka gae be le thuša ke mang go tšea pasa ka gae re tsamaela re ya home affairs emapele kgaetšedi yaka o ne pasa wena mmago bana ba o ne pasa bana ba wae ba sene dipasa
a ke re shifala ba bona re ba kae o rone 2 years a le ku jwale go ra re mengwage ka moka ga yona ba le ka gae wa ya se le pasa o tlogile mo ngwanong mmaga a setšane le pasa ra re go wena ra raga ka gore mmago lena o kry-ile pasa tše emang ka maoto le wena o a le mo aowa ba no dia tša bona ba no dia 8 cent but jwale nna ke ka re kgaitsedi koko o hlalosa gore o lekile gore go wena le bana ba bang ba ka gae le sepele le mama wa lena le ya go ria dipasa le ile la ya re a tse mara ke gopela go botsišela re ka no dula ke ne 31 ya se ka no dula o ka se ka lokana lo nya ka tša bophelo ba ka matšatšing a lekgono bophelo ke pasa ke dumelelana le wena ke na le tshepo kgolo gore kgaetšedi ya ka o lekile ka mokgwa o ka kgonang ene koko le yena jwale ka motswadi ba a santše a tšwele lena le mama wa gago le bana ba geno a se ka le romela le nnoši bommamogolo bommangwane lena le berekile ba le ile la sepela le bana ba lago ba thuša gore ba kgone go kry-a dipasa bana ba nako ba tsamagonya ka dipasa be ba sepela le mothotsoko ka koloi le koko ba tsamaya le bona be ba sepela le bona a senke ba nwa go diapasa ba tsamaya bane ba noši ba tsamaya le koko le mma bona alright kgaetšedi ya ka ke nagana gore tše dingwe ke tla go founela ka morago ga lenanego ra leka ra bona gore di lokiša jwang malome ka kapa kgaetšedišu ke sa tsebe gore go sa nepotšišo le hlokang kgaetšedi ya ka bana ba lenago le bona mo ke ba kae aowa le a belega ke re leme bana le ge ka tlhoile o motei o a belega kgaetšedi ya ka jwale ke ra gore le ge ba be ba ile le a belega ba be ba lokile ka baka la gore go belega gona le a belega lenengwana le ge e be le o motei kgaetšedi ya ka le a belega bana ba le ba ngwaditše sa ba golela ke mang ka gore lena le nepasa a ba gole ke motho a ba gole ya no ba tle ba le founa ka moraga lenanego and then re kgoneng go beakanya gore le fitlheng ka keno and then ba tle ba kgoneng go bona re ba ka le thuša jwang a kere ke ra gore kgaetšedi ya ka ke a kwešiša boemo bo o leng ka gare ga bona a wa godišwa gabotse mara maele a ka go wena ngwanešo ko gore mmago wa bajwa ke mmaga kere mmago lena o wa bajwa and then ge le ngadile moki le ngadišitše ke mathata a le ngadišitšeng le tlogetše mma lena le ja jwang le robala jwang e le gore le a tseba gore mma lena ga a phela gabotse moaleng a o no gore o ka ja duela a e kgonega gore o ka ja duela le nego tse reng ke re mmogatse ka matlhong ba re sa je duela a gona bothata kgaetšedi ya ka ka mo pele ga gaga a sa kgone go remelela a sa kgone go dira selo a sa kgone gore fetolela ga gone bothata kgaetšedi ya ka re tlo bolela le lena mohlho mongwe ka moraga lenanego go ba go sa forogo and then re kgoneng go bona gore na mathata a ka lokišega jwang ka baka la gore mathata le meleko di sepela le batho go rata gore ge o dutse mo o dutšeng gona ga geno ba tsebe gore na o dutse kae ka fase ga mabaka a mafe ka baka la gore mathata ke a mantši a diregalang mo lefaseng re tlo le founela and then re tlo bona gore na re tlo thušana jwang le lena motlho mongwe tabeng tša dipasa tabeng ya gore le kgoneng go tlošiwa dinyama dilo tše ka moka tsona di kgoneng go sepela ga botse a kere maphelo ona a gona ye yona ke ntho e leng gore ke a tseba mare ba lefetse ke no la tletse tou le gore motho ka re ga o fuile a jewe a gone taba kgaetšedi yaka ke ngaka moremi a buile ye ya go kgwa kgaetšedi ga e bolelwe ka mokgowe a re tsene tabeng mo e le gore kgaetšedi go ya ka wena o bona o ka re koko ka ge e le gore o re tshepiša gore o tla boa ka gae diphoso tše koko a di riang tše e leng gore o duma gore le ge o buile ka gae a se ka tlhoa sa di bušeletša e ka bang
nna ba ntshware jale ka bana ba bangwe be ke sa bereke be ke sene selo le mogale ba sia sa bereke mara le ka matla go ka re support mara tse ka moka tse be di sa bonale ebile ba ntsheba go tlhemo ba butele bo makhelwane bophelo ba rena ba ka gae ke sa jale ka bana ba bangwe ka mo gae ka lebaka la gore nna be ke sene selo le ngwana o šwa ntatelang o jale o dirile ngwana bofo mara yena a tswelela fela o bona le bale ka motho nna ke nna o e leng gore ke bona le bale ka mpia o kore tumo ya gago ke gore ba go swara gabotse ba go tšee jwale ka ngwana ka gae ba seke ba kry-a e le gore ba tšea taba tša gago ba di botša baagelwane alright go bommangwane bommamogolo ke le bommangwane ore le bommamogolo mo go bommangwane ke eng se o dumang gore ba se lokiša gaetšedi yaka ke do rata tshwarano gabotse gore nna le bona re tshwarelane ba ntshware jale ka ngwana bo bona go be le phedišano ka gae bommangwane go ne mo a le kgopišitšeng o gaetšedi a le go fa aowa a sanka re kgopiša motho le rena o ne re tla ba gano re nyame a sa laele ka gae a no tswa tsamaya re sa tse gore bothata ke eng re iputša gore ka re ebile a bane le eng se sa go tlolaetša gore bana maybe mo baleng ba sokola gore buang a re tsebe alright gaetšedi yaka wa tseba yeki e tloga e ntshwenya kudu ya gore ga o ne pasa gantši ge le yaka kua ditleliniking ge le šetše le ngwadiša dikarata tšela tša ge le šetše le iphepela a banke ba leka go nyaka go le thuša gore dipasa di be gona ke re ma-social worker ba le gona ka gare ma-social worker ba le gona ka gare ba ile ge ba go fa reporto ba re ba paletše ge ba etla kae bona a senke ba palelo bona ne ba ne kgorometša rena gore makoko a re thuse ka gare bona ka bo bona a sanka ba le tšea ba le iša mo go swanetše go home affairs ba le gahlantšha le batho ene home affairs ge ba le fa molaetša wa gore pasa e gana go tšwa ba le botša ba reng ye mang e tlatla goba ba le botša ba reng a senke re no applya re ile go applya fela ba re thitiša ba re boene nna kwela re santse re boena ka gore be ke sa tla ke sa bereka ke sene selo ke no ba mpša be ke sene selo e no ba bophelo ba go rapesetša fela ke ile ke santse ke kgopediše ditšhelete fela ka moo gae ka moo go apala le ngwana ge se a ntlhapela matsogo gore re boela home affairs o gabotse gore a re home affairs a se wa napa go padile bothata bo bogolo ke gore ga la applya ene pasa e ka se tšwele se la e applyela ke and then mogalabe papa go bana ka mo for tabeng ya gore le logeloge leano a gone le aka le tryang la gore a bolele le mogongwe ba ka gae le ye home affairs ya gausu ka mo le rie pasa yona home affairs ka ga ya mothuko ya gausu mara jale ga ke nyake mo ke nyaka gona kua kgorobostar okay o nkarabile gabotse kgaetšedi ya ka gore a re pasa e ka kgona go tswa ka lebaka la gore ga sanka ya applyelwa certificate o na swa ke re best certificate a re ne selo rena ba batho re no phela ntle le se and then bana ba gago ba na le tsona di best certificate a bana o tswile sepetlele best certificate se gona ba re dira dikarata fela bana ba ne dikarata tša tleliniki a kere okay ke tlo ria so ke tlo bolela le ba home affairs ke tlo bolela ke ya go ria dinyakišišo tše di tseneletšeng kudu mo mabapi le tabeng ya gore bana bao ba kgone go kry-a di-best certificate ke ya go ria dinyakišišo tša gore le wena o le mmago bona ka lebaka la gore o ne mmago ene mmago ne le pasa o kgone go ba le best certificate o kgone go ba le pasa go tlo ba boima go wena ga jwale gore o no thoma gore o ya home affairs le kgono o no tsena o re ke nyaka go ba le pasa le kgono mola e le gore best certificate a e gona ka rata ga go ya tleliniki sa le gona kuku ya ba gona mara jwale ka gore re dula ra thoke na kwela ga bopapa re sa gola rena go gona mo e le gore dilo di ile la tlhakatlhakana gona ile ya timela gona mo ke bona o kare o nyaka go bolela mmane ka mo ya
ne ke nyaka gore le motšhore a o suela le social worker sala tla kua ga ya tlo tšea karata tša gaga tša bana tša tleliniki le motšhore o mo file tšone gore jwang kare since a di tšea a re botša gore o tlo di buša le lekgono ba re social worker ye ileng ya tla kua gae ya mme ya go tšea dikarata tša bana tša tleliniki le lekgono ga sebe di a boa ba re o ile a fetša di bušitše go wena na e ka ba a ne nako e kae ya ditšeri kgaetšedi o tshwarelo ya ke bolela le wena e ka ba e le lebaka le le ka ešitša ditšeri ausi wo wa social worker ke lebaka a šetše a tšere dipasa tše goba a se lebaka le letelele a šetše a tšere dikarata tše tša bana tša clinic ee alright kgaetšedi yaka ke ra kgaetšedi ka mo o na le rena ka mo ke lebaka le le kakang social worker e tlile ka gae tšere dipasa tša bana dikarata tša bana o ile a tla ka gae a tlo fitlha re la mokgekolo a re o ile a re kgopela dikarata tša bana ba tša tleliniking nna ka motse ka re nna ka di tshwara makoko a go diputula di kry-a a tšea karata tšela a tsamaya le tšona ra motšhara rodiša kae a re ke nyakodiša ma-social workeng then ba di bone mola le mola ke nyako gore wena o tlogolle bana ba e ra nna a re ke nyako gore o tlogolle bana ba ka re wena o ne ID jale sintsha tšea karata tšela tša bana nna re kgone o tseba gore o di file woke kua or o sa di swere kua go wena ka re ile ra dinyaka re dinyaka le gona awa ga re fe nnete gore dikarata tše di kae ge le dinyaka le ya go yena go ba le mo founela ke ile ka mo founela le swere phone tša gage le tla re fa tšona gone molato potšišo yaka e re ke nako e kae ke lebaka le le kae le e leng gore no o be a ditšere e ka ba kgwedi e ngwaga go feta e ka bane o ile ga e tla ka kua gae a re o romile ke yena magatša lena gore o tlo ntšeele tšona jale dikarata tšeo tša bana e sale ga di tšea nna le gore na ga a thata ka gore ke motho a ba sepela ka kua gae ka ko a fela a re ke tlo thola mmago bona jale go tloga mo a nama a repile go fitlha le gona jale a sa ta ka gae nke o mpušetše kgaetšedi ya ka moo gore kgaetšedi go ne le motho o le ileng la mo roma mo gae gore a tle a tšee di-certificate tša bana dikarata tša bana tša tleliniki a senke roma motho alright no go lokile re tla kry-a di-phone number tša social worker yeo and then o tla re botša gore na o berekile jwang a gone molato ke nagana re feditše go bolela le yena kgaetšedi ya rena fao ga ke tsebe moroka mohlomong le ke no latlhela mabedi a mararo and then re kgoneng go tšea batheeletše wa tseba taba ye malome ka kapa e tloga e duma kudu gore re nyake ba e lego gore ba ka tla ba hlalosetša batho setšhaba sa gabo rena ba ka home affairs ka taba ya dipasa ke lenanego la rena la bobedi la batho ba ba sokodišang ke dipasa ene ba bagolo ke lenanego la rena le e lego gore ke kgona go kwešiša gore taba ya pasa e bohlokwa ke bolela go bao ba beng ba etla re ba thuša le go lle ke leloko la bobedi godimo ga episode 9 leo e lego gore bana ba gona ba lla ka dipasa ene ke batho ba bagolo go tlile jwang gore kokolefe motho dikarata tša bana le se la bolela le mmago bona a kry re a mo founela a sware founu tša rena yena o la fihla ka kua re boditše a re o nyakodiša kua ma-social worke mohlomong ba ka bona ka mokgomong
ba ka dira gore ba kgone go lena ba mohufa ka mokgobadiang ka ra ba gole ba busy ba tsamaya le mo ke nyokotlo ba omanya jwale a re ke tla di busha fetša mo a re a wa koko sekela tšhoga ke tlo di busha jwale gape sintsha di tšeile a sala di tšea kgale gampe a ke tsore kore nna ebile be re nagana gore mme bo mofile tšone emapele le na le natso di-number phone tša social worker ba na le tšone le natso wa e be le sa mo founele le mmotšiša gore lo tšela dile ke ile ka mfounela ra lwa gampe yong le baka eng jwale a ra lwa re baka ena molwetši wa ka mo gae ya mpotša ya re o se ka mpotša ka dikarata tša bana ka re kore ke modumedišitše ka mmotšiša ka re kokore wa tlabega sa le tšea dikarata le dibuši kore wa tseba omanya a nthela re e wa o tlompotša ka dikarata le sa lebelele molwetši o wa bolena o molwetši o golla ke ma a go le total le ena re sa sokotša ke lotši ya go ya mogolong di le sokotša buang kgaetšedi aka re sokotša ke gore a kere transport ya go motšea go ya mogolong mara lena le ne bothata kgaetšedi aka bona le sokotša ke RDP le sokotša ke gore bana ba ne dipasa le sokotša ke gore bjale le ne molwetši ka mogae ga a gabotse kgopolong ga a kgone go ka ya go gola le sokotša ke transi ga botse bothata ke eng ka molagae kgaetšedi na botse bothata nna ke tse gore kenetše ke eng no lapa lela la bolena lela le hlapetše ke batho a le gabotse lapa lela ene ye nngwe ye hlolang gore lapa le fetse le ba so ke go dula go gore lena ga le fitla le no tšea dipeke le tsene ka mo le re gona ka mo ke ka gae medimo a bolena ye gona ka moo wankwešiša le dutše ka moo a le ne tšhireletšwa badimo ba bolena a le tekemakemele le no dula mara a re feng ba thieletše nako re kong gore bona ba ka re fa maela mohuta a mang endene re bueng le rena re le feng maela kere right motheletšo mo tsa community radio gona fela go 96.3 FM re le boga motheletši o ikwile ditaba tše di boletše go fa ka moka ga tšona go tloga mathomong go fihla gone jwale gomme a re ya megaleng ya 0648582771 0648582771 gomme motheletši a tsebe gore ge e ka ba mohlho mongwe o nyaka gore theeletša a re bogetše a ka no tsena gona mola letlakaleng la Dr. Moremi la Facebook goba a ya go YouTube ya Dr. Moremi ge ile ga jwa gona ke topa motheletši wa mathomo show MCRS mo mo indumela Mamene Thobela lona a re gona ra lena ke kgopela tsena mo ya dipasa Thobela ka re ya go applyela pasa o le motho mogolo ba re ke LRB late registration of birth ba re keng late registration of birth LRB yes okay ntho e leng gore ba e kgopela ko Home Affairs ba kgopela gore motho go na le ntho e nngwe somo e ba go fanyela ko Home Affairs o e tlatsa ko primary school ya go bontšha gore o modudi wa South Africa ke re motho ge e tlogele o monnyane ngwana o applyela ke ra ba mo fa free a think a fetše 30 days ka fetša 30 days namile ke LRB late registration of birth ene tlo go nyaka dipampiri tše dintši jale ge šetše le mogolo ka mokgwa o nyakega pampiri eo a ye go e tlatša sekolo go bontšha gore o tsene sekolo primary kae a sena bohlatsi bo ba ya kgošaneng o ke kgošing nduneng ba ba fa lengwalo la go motho o yes ba mo tseba ke proof of res ya kgošaneng ene tse dingwe tse tsona ke tsa gore motho o tsena kereke kae ke bohlatsi boo okay so dilo tseo ka moka ge šetse a di kopantšhitše o kgona go ya Home Affairs motswadi o ne pasa o kgona go bontšha gore o ke ngwana gage and then ba tlo dira interview jale ka ge mme a bajwa koko a le gona batho bao ba ka ba kopanya gomme ba direla batho bao dipasa e fela ge e le gore bona ba sepedišana ba feleletša ba ya ska ba gore o mongwe gore moketekete a mpha eng ka gore wa bona mo ke argument ya gore o mongwe a fa o mongwe tšhelete o mongwe o rile mola le mola so bona a ba kopane ba kopantšhe dipampiri tšeo ba bone gore Home Affairs ya gaufi
e ka se ba thushi na. kgaitsedi ya ka le sa le gona mo dipaseng ka mantlo mang gore fomo ye ba e hwetša kae? Fomo e ba e hwetša Home Affairs. Gore gore ba swantse ba e Home Affairs ba e go tšea fomo yewe and then ba e go e tlatša primary ngwana a thomileng go yona sekolo. A thomileng gona sekolo yo fa admission number ya bontsha gore ngwana o tsene sekolo mo ene ngwana o ke semanyemanyana wa ga Maubane o ba tsena grade ye so ya go sitting high school, primary school. Re a leboga e napile ba attach leng go dimo ga fomo ye? Ga ke re maybe go na le a ke re di clinic card ga sana tsona a go sana botlhatsi bo. E tlo ba di documents tsa mama bona and then go tlo ba le interview after ba dirile that application. A ke re tse dintsi tsa tsona a bana tsona but o mongwe wa family o e leng gore o na le o tshwana le mama wa ba jwa ke o na le wa ka mswarang lerato gore o ke ngwana mmamogolo wa tswa sesi o ba jwa interview e ba gona go ba koko a ba hlatsela re bana ba ke ba morodi mma go bona wa ba jwa ba latelana ka gore le ka gore and then again mo issue ya mama o a ba jwang go na le mme a ba jwa go tshwanetse a sepele clinic yeah. And then ba mo fa referral letter o na le di doctor tse leng gore ke tsa SASSA. Okay. Motho ba mo checka gore as much as a tsamaya clinic and then bolwetse ba gagwe ke bo leng gore malwetse a fapafapana a ba go nela grant ka gore ba re wa bajo doctor o tshwanetse mo examine gore oh yes o qualify for grant and then ya gore ba re social worker o tsere dipampiri tsa ngwana gore tlo di fa moketekete ngwana a sena certificate a e kgonagale gore ba golla ngwana unless ba diretse ka social worker a ro ba nyakela that one e leng gore e felletsa e le gore ba mo dira temporarily so a se permanent and then o ba hwetša ntho for 3 months ba le busy go ba direla the certificate. Okay. A se gore na nile ke gore ba o kolla ke mokete se motswadi ya bona unless mma bona ba re hlokofetša senepa sa gomme ba felletša ba ba direla ka somebody we leng gore felong ba letšatši ba mo interview gore bana ke ba ngwaneshu o robetša senepa sa 1 2 3 ba felletša ba neela ka go yena and then bana bao ba tšwela pele ba direla ka yena. Nke o mpotše mo kgaetšedi yaka wa tseba ke kwa bosiku dilo tše go di hlalosa a re bolele ka ngwana wo e leng gore o ile ga a belegwa mmage a mo ngwadiša ka fane ya papage and then mmago ngwana o tlhokofetše ge mmago ngwana a tlhokofetše birth certificate ya ngwana e bitša ka papa go ngwana ene mmago ngwana o tlhokofetše yena a fana ka fane ya gabo so go ira gore ngwana wo o swere birth certificate ye e bitšang ka sefane sa bopapage o swere ID ye e bitšang ya mmage ye e bitšang ka sefane sa bommage ngwana wo ga a swantše a tšee pasa o swantše a tšeele ke mang? Ngwana wo a ke re mmage o ne babo ya e no ba proof ya gore ngwana kwa Selina fane ya bo Selina ke ya papa go ngwana ke so nna ke leng sister a Selina ke kgona go produce di documents tsela ko Home Affairs ngwana o khwetsa pasa ke ko Home Affairs ge se ke ngwana o mo register le e le waka mo systeming ya bona ya kgona go bontsha gore o ke ngwana se mammang and then ya felletsa le gore that certificate a kry e kgona go tswelela gore o beelwa o mmare o hlokofetše kgaetšedi yaka ke kgopela gore o ntumelele ne ge go ka ba go a kgonagala nke nna le wena re tle re bolele go SASSA gabotse ke ne le batho ba bangwe ba bantšhi kudu ba e leng gore ba ne le challenge tša dipasa ba bangwe a ba ne di-certificate ba bangwe ba ne di-certificate ga gone motho a ka ba fegeletšang jwa le dilo tša go tswana tseo le ka ntumelela gore go SASSA nka le letšetša mogala
ke moka ra thoma go berekišana ka maele mo tabeng ya bana ba ba nyakang dipasa? Morato a ntse kapi ke gona I'm available. Kgaitsedi ya ka ke lebogile kudu go menagane, kgaitsedi ya ka ke lebogile kudu go menagane. Ngaka Moremišo le se ke la tswa moyeng. Okay. Le ka kgaitsedi? Ke gona Dr. Moremi. Re gona a ke leboge go tsena ebile ke leboge thata go thietša lenanego le bereka ka Home Affairs? Awa ke bereke Home Affairs. A ke tihlalosetso ke nna Gauta ga Masela ke ka Falbank. Ya. Aha. Le no ba le ne botsebi bo le go gona ba ka mola Home Affairs gore go sepela jwang? Ke thušana le batho ba ba berekang ka Home Affairs every Monday ke na le batho ba Home Affairs ke thuša community ya mo ke dulang go. No. A ke go leboga ke na le nnete gore di social worker mo gongwe go tše dingwe tše re di hlokang kudu tše di amang Home Affairs o ka tla wa kgona go ka re thuša. Wa tseba go ekwa ke bolela so kgaitsedi yaka ke nyaka go leka gore re logeng leano le lengwe le leng gore le ka tla la kgona go thuša bana ba ga borena. Nnete ka kapa o bolela nnete o ne le batho ba bantši le nna ke ne batho ba bantšintši ba ba nyakang taba ye ya gabotse ya difane e le go ba bagolo ba llang ka gore ga re bereke gone jwale ga re ne dipasa ge re ya kua ba no re pasa emele pasa ka ga yetle. So ke na le nnete gore tlo ke re ya dikarabo and then ye nngwe gape ye ke nyakang gore o ka re mmušo o ka e lebelela ka leihlo le lengwe ke gore ge ngwana a šitše a le mo mmeleng ke gore mmušo o no nyaka tsela ye nngwe ye e leng gore e ka kitimiša dilo gore mmago ngwana ga a šala a belege e le gore o na le pasa kore maybe ge motho a thoma skala kore kua tleliniking o ka re ba ka ria se sengwe sa gore monna ga o ne pasa go thoma go sa napo tsamao yo Home Affairs o ye go applyela pasa before ngwana a belegwa re nyaka go bona o ne le pasa gore ngwana wa a tla kgone go kry-a certificate sa gage a se ka tla dile ya ko wena. Ate Moremi ba bang ba bona re swanela ke go ba swara ka matsogo ra ba iša ka gore ge motho a itse ka monyako wa tleliniki namile o tlo ba boa mohlang a swere ke dipeini. Ke dumelelana le wena bothata ba mohuta o re ne le bona. Jale batho ba mohuta o ba swanela ke gore ge nka be le gore berekisana le tleliniki tša ga borena batho ba ba ngwala fatshe gomme ba ba refera ba bang ba bona re ba šala morago mo e leng gore o ka feleletša motho wa gona o kore ipotšiša gabotse gore ke jale ka gore ke mošetse morago ene nte e tlo nyaka ke yena a e šomiša jale ke reng mara go se fele pelo ya yona ka mokgwa o gomme ra feleletša ba re šupa ka monyana mara mafelelong ga a tlo boa tlo gore la re ke a leboga e le ga ge wena o mošetse morago ka pampireng nyakwang ke bophelo jwa gage jale nna le lena a re thomeng gona mo fatshe re boneng gore re tlo iša kae ka thušana a ke tlo kgona mo ke kgonneng gona ke tlo thušana le lena ra bona gore batho ba ga borena ba thušega. Ke dumelelana le wena lebaka Shili molwetši o tloga ngakeng ya setšo o ya tleliniking o ya sepetlele o ya docteng ya sekgowa o ya moruting o ya ba porofeteng. Taba ye ya balwetši re bala mmogo le bona baimana ka moka malwetši ya go fapana e tloga e duma kudu le tšeo e le go gore di ama setšhaba le re ge le di dira le bitše mangaka ga borena le bitše baruti ba borena gobane re ne le bana ba e leng gore ba sana le poifo ya go ya ka gare ga ditleliniki mara ba kgona go ya go bona moruti ba kgona go bona ngaka ba e fe re nyaka go wina re thuše setšhaba se sa ga borena re eda le tšona di-department tše tša go fapana re swanetše re memele mangaka a gobane mo re ba nyakang gona ba tšhabela mo re ba nyakang gona ba tšhabela mo ene mola e le gore rena mafelelong tumo ya rena ko gore batho ba ba kry-e thušo jwale ge ba ka re ba ya mo ba kry-a lentšu le le tee ba re ge ba ya mo ba kry-a lentšu le le tee mafelelong mantšwa le ga gatlana go molwetši ba ntwe tee molwetši wa rena ga a be le kgakanego re tlo wina kgaitšedi yaka a ko go leboge ke na le nnete gore malome ka kapa o tšere dinomoro tša gago o ka re tlo go kgolega le yena molli wa rena o lallang a re bana ba gage ga ba ne dipasa a ba ne di yena ka bo yena ga a ne pasa bana a ba ne di-birth certificate o ka re tlo thušega. Thank you.
no re a leboga no ya pitša rena o ka re tlo butswa prof ya e tlo butswa se segolo ke information 0648582771 emsere se mo moyeng dumela Kapsadance exebramos o jwang bro a braga ke monnate ke butša wena dumedišetša senior ka mo thobela le gona ke rena ba re butša go lena kgoši e mpušang a gona molato fela ya ge ditlogo tša rena nke be di swana le dibomo be di tla be di thunya re sena le tsona ya ga ke no tlalletša mantšu a lešetšeng le a tlalleditše le batho bao ba llang ka moka ge re tla mo tabeng ya bolwetši ga se nna ngaka ga se nna doctor be ke rata go bolela le kgaetšedi ela e leng kua sebediela mmageko yana o a ba jwang ke tlo tla mo o nna ke bolela ka experience ke neng le yona ke ile ka bolela ka re ke tlogetse mmereko neng so ke na le motswadi wa ka o e leng gore o ile wa swara ke stroke ke na le kgaetšedi wa e leng gore a itekanela ka mo monaganong ebile o na le ngwana ba ngwanyana mara ka taba kgotlelelo ke kgotleletse batho bao ka moka ke ba lebeletse go ka ja ke dihlong ka balwetse ba geno batho ba ka ba le mo lefatsheng ba ka se kgone go hlokomela motho wa geno wa ba jwang ngwana o a swallowe pride ya gage a hlokomele motswadi ya gage bone motswadi o bohlokwa ke a leboga a go nnete ya go feta eo Thank you. 0648582771 ke mo o ka letšang mogala gona mcrs mo moeng dumela a re gona ra lena mera mopudu aga ka kapante le botelang ke tabe kgolo a tse entane ya taba pasa e ka gana go putsa ba ke sesele ka se social work ka kapa a se social work nna ke a gana social work ka se je pampiri tša bana ba tla rena ga tsebo gore dipampiri di kae ke ne le ngwane mongwe wa geso mma gore na sala re tlogela re sa le bana yena ebile o motlogetse a sa bula le go a bula a se nke ba mo diela pasa o sa tlo diela ke nna ka ne le malobanyong ke a gola mo moyeng e sale ka e bolela ngwago mongwe le diretse ngwana o pasa mmage a tlhokofetse le kgonne jwang merang mopudu ke di ke ngwana geso kwa geso ke last born ya geso mma gore na sala motloga le sale monnyana le kgonne jwang go mo tšeiša pasa nna gore be kgone ka kapa ke itse ka tšea matsapa matlholetšana mara be go ne le sešhelelo ke nngwe e be nthuša ba re ke mokwa ka temperman ya wa tsa motho ge sešhelelo ka tseo di itse ka nthuša ka kapa ngwane o gantse le ne le pasa le bana ba sene di-certificate ba swana le bona ba le sane le di-phone number tša bona motlho mongwe ba ka re thuša tsona ke natso tša gage ke natso le pampiri tša ntse ke di swere tša ga temperman ke tlo le leletša mogala go sasa ke moka le re feng di-phone number tša bona ke tla lefa tsona ka kapa batho ba ba ke ba nthuša go lesoro ba ba tšeišago gore setala ba na le dipasa mme bana ba na le di-certificate gana jang a re a leboga ke taba tše botsehle tanki ke lebogile ke thank you merram mopudu tanki 0648582771 0648582771 mcrs mo moyeng dumela thobela ke dumediše le bontate moremi thobela ke bolela le mama lefo ra le amogela toba ya mme a ke tsebe ka gore ke kware ba tlogile ga petersburg ba etsa mo ba rileng gona jale ya e ka ba e na le gore mo a rileng ga a begela badimo okay bjale tše di ba tshwenyang le motse o ka re ga wa swariwa gabotse ya bjale motse go se wa swariwa go le dilo gore batho ba ba palang ka moo bjale le bana ba tlhoka le mahlatse ka gore ge go sene kwano ka mogae ga go ne ntse e lokang ya bjale re mare ke bana ba basadi ke bona ba santse ba tlhokomele mokgekolo le sena setlhokolo o swantse ka nnete a buto a tswang a re ba a metse pride a tlhokomele mmago
motswadi ke motswadi a ka nne a lwala mara se se šalang ke motswadi wa gago 9 months a beng a gore e be e le gore le bainte pele ge re tlo bona bolwetse o re batho ba bolela ka nna re le bana ba motho re alwa ra swarela and then ditaba tsa sepela gabotse bale re leboga ntate Moremi a ba thuse a bone ka mo motseng mohlomong go tla ba le phetogo a ke re bele ga go sena le boroko ka gae bana ba sepela ka nnete ene ge ba sepela le batho ba ba tshwenya ba napile ba ba ishelletsa gore ba se ba boa go re thata bile masogana ke bona ba re reng ba santse re ba bereka motho ga tle a no re mokgekolo swara thupo boshe o tla bona gore o dirang ya bjale mokgekolo a tšee bana ba ge tšhelete le gona nke ba ye phupung ya tata mogolo le a tata go bona a ye go bolela le bona ya le badimo ka re ba ba furaletse ke a lekwa ke a leboga Mamalefo a re a lebogahle re a leboga 0648582771 0648582771 moroka taba ye o lekile go e bontšha gore lapa le ga la šireletšega badimo ba gabo batho ba ga ba gona ka mogare ga lapa le ka baka la gore ke lapa le le no rekilweng ba no fitlha ba no dula ba senke ba bega motse ba senke ba dia selo msereso mo moeng dumela tami thobela kai a re gona ra lena rona le Dr. Moremi ka moe thobela wa bona ke monna ke shuka ka pa o magolo le modimo ba thuse go wa bona ka nnete bradeni ba thuse ga ka rapisa go sholo masaba wa bona wa bona re ka thaba kudugele ka babya dithapelong hle thobela moshato mogolo ka mamphogo re a leboga 0648582771 mcrs mo moeng dumela thobela le kae a re gona ra lena ka kapa ya radio ntamisetse phatlho mošweu le diatla ka moo maduma mabotse a fihlile go phatlho mošweu le diatla hlabirwa banna le lena o re maduma mabotse šia wa go hloka sekutu seneine re happy belated leboga kudu mama aha ke nyaka go tlaleletša yela ya pasa ya ke late application e nyaka o tshwere affidavit ya police station ye e leng gore o tlo tlhalosa gore why e le late application go tshwara le di-photo tše 2 tše tša pasa ntše ba tlo thoma ka go gore direla birth certificate ka tsona because ke late application then go fitlha home affairs ba tlo go fa pampiri e nngwe e ngwetše affidavit by parent in support of notice of birth given after 1 year then pampiri yela wa e tlatša go e tlatšeng ga gago o na le a ke re mama o ne e pasa ge e le gore go pala gore ba ye le yena ba tsamaya le pasa ya mama then ba tsamaya le mmane o re ke bommane o mongwe wa bona then gore a yo ba saenela ba tlo tlhalosa seemo sa mama mola affidavit-ing yela ya gore why ba dirile ID late then ba ka no fitlha ba tlhalosa gore ke ka baka la gore mama o ba sena pasa then mama o kry-ile pasa late that is why re tlhokile nako ya go dira di-ID then ba tlo thoma ka go ba direla birth certificate after 2 weeks ke gona mo itlo gore ba tlo ba direla application ya ID o botse mo gaetšedi o se ka re šia o re ke affidavit by parents e re affidavit by parent in support of notice of birth given after 1 year okay fomo eo e tswa home affairs mola wena o tshwere pampiri e sesina e bolela ya sekolong o tshwere affidavit ya police station o tshwere di-photo tše 2 tša motho o mo direlang ID o tshwere ID ya mama then yeo a itirege ge o dula bo Elias Motswaledi
bo Ephraim Mohale le Dr. Jess Morok a o e dire home affairs ya Dr. Jess Morok e dirwa Groblersdal hate application le kwagetše wa digwara wa re gopela le bathuseng batho ba otlhe ba tla thušega wa le ditlwepile wa digwara anko kwa ka wa ka digwareng batho ba modimo wa re a leboga ba buile tupae ebile ba kgona go tsena šiba le bona ba na le tsebo mfalelefale emsare somo moeng dumela tate more motobela Thobela tate ka kapa mafala fahle thobela le bona le ka makobe mna go ba di tse ka motiti ka tsa fithu mo kopa ga bala ka ba shemenyana ra go amogela ya monna ge se ya mo gona mo gape ntse tswa la kgomo o mbia tswa la kgogo ya tswa kgogo ngale se bo ta ri a la mo tso mang ta ra pentsa se go le mo se gare mo ge kulo mo di bona le la pala gage tsone le la re ga ba ba tsa mo to e be se be ro go mo na ke tsino ga botse molato ke di tse di leng ka mo gare ga motho monna ge se ke tse go le thata nna ga le thata le mara ke da so ya gore le ntate moreni ba tse ba le gona monna ge se ka tse gore tshogere to di ya go di ga bodi le ba di nke le mputšeng 7 ya bana ka moka banna 7 ya bana ka moka ba ngadile mma bona ka kgopolo e tee ya go no dula nageng ba se ka tla gae ditlogolo tše pedišidi le tšona di re le rena ga re itseng ka ntate moreni ke le botseng e se le go nnete se nna morwa makobe ke se tsebang sorry motho montsho ko motho gore nna ge se na tsanka loka bila ga loka e di mere mashiu go tsena se ga mpolaya mo ge go le ba tlo sala ba mmitsa go ke molodi a ga fore ke molodi e di robela go ditoko di ba di robelang ka mo ba dira gore mo ge lo a go go bona e le yalo ka molodi le gore ba bone la pala gage wa ka sala a re RDP da pala ga sora ka mo a re so ka le felo go pala ka bona bo manna go tsa ba di tapele gore ba fole bana ba isebe ka mo ba banya ba lanya nna ga na ke le bana ba go ba bana ba ka gape batho ba modimo gore modimo a gona ka ba di pereng tsa rena re thule me ya rena ra pense la pale la modimo ka tshepo di tshepo ka de more mo tla tshepa re tsere re tsore re ka tsena ka ba tsaro modimo ke tshetse ka mo ba tsong ra tsara tsolo na batho ba sa ka monna re le kwele re ya le bogahle on ta bisika de more ka mo gore makobe re thobela ntate makobe boroko ga ke bo tse tlalle bo ga batho mo dilo a tse di pa MTR ka o fela ga bona thank you 0648582771 0648582771 emsare somo mo entumela thobela le kae re gona ra le thobela le kae mam gona le kae nna ke rena ba nna ke nyaka go eletsa go gore o kwetse stene mara a senke a se direla badimo ka setso go na le nte ba reng ke lefata ya remiwa kwa thokgweng ya tliša ka mo gae gwa dirwa majwala gwa phatlwa gwa begwa stene badimo ba tsena ka gae o re lefata le tšeiwa sekgweng o rialo o lefata le tšeiwa sekgweng lefata le remiwa kwa thokgweng okay jwale a ke re jwale o ga botse o no ba sa ikwišiše o no rela gore like le rema kua sekgweng la leiša ka gae la le robadiša ba gona le leiša nkua ga koko gommela a ke re ka kua ga koko gomme leile ba ka ba apeile majwala a sesotho gore ba e ba lebe ba lebe ga gomme ba kgona ba tsentšha badimo ka gae o ya a ke re a ba bega lefata gore a re jwale sene sela badimo ba tlo sebandane ba tlo kgona o ka nnete le kwagetse kgaitsedi yaka wa tseba le tloga le kwagetse go tlala seatlahle le bolela le morongwe mbonane ka mo mohlanga morongwe mbonane ke mathomo o tsenang kere
mathomo ntate ka mo pitšeng tše kgolo mo mo pitšeng tše kgolo ke a thoma go tsena a gone bothata pura šiwe ke a go kolobetša ka leina la ka kapa ka la pitšeng tše kgolo ka la MCRS ke a leboga re lebogele kudu kgaetšedi ya ka lebele bošego bo monate ka fao go leboga nna le lene ka mo tanko 0648582771 0648582771 metsotso ke basomepedi seswai fela go itšhola go ere ya lesomete MCRS mo moitumela Thabela a re gona rra lena madume re amogetše mogolo wa ka ya pasa ba iboletse botlala re itile ke go bolela ya boletse ya re motho ga ba gantsi go ka ke ene mongwala gore a kere mo go ya mara ga sa tsa mo treatment se tlela a kere kontu ka treatment to ka e to go mo tsama treatment na ke ka ta ngena fa ke go nyane yona to ke go tsere ya mo go la mo go di ba la go tswa mo ngena ke ka ta ke a le a ga mo ta mo go la a ta ka ma treatment ya a go le treatment la di tsa gore na motho ka mo treatment na ba botsiša gore se se utsa ma treatment a re botsiše lena papa re botša baka ma ke re le nyaka gore le kerileng karabo ke ra gore ke bolela ka ola ra gona gore a ke re le nyaka gore re le kerileng karabo wa gore o tšea treatment goba aowa a ke re botsiše ka re ba re mogolo wa papa we putsišo ya lena e be e reng a wona ke re ke go thusa ba le ba reng a utswela gape ke re o ka se re mogolo sa tsamaye treatment go tla mo sa mogolo ba reng wa lwala gape okay ke re ga le go sa mo tsanga ka treatment ke tsoka ke re go mo fa mogolo ke mo sa mogolo oh yeah ora ka se mo bona sa mo treatment le kwagetse papa re a leboga thank you 0648582771 0648582771 ka gore sesi o a bajwa o reng a sa tsamaye o nwa eng sa go mo fodiša eba motho o no dutse ka gae o a ba jwa mengwaga o no ja bogobe fela a nwa metsi sa le ramoša sepetlela ya jale ba mo fa dipilisi tse dingwe so pilisi tse be di sa mosware gabotse a no re a emelela a ewa jale so mokgakolo ka gare re motlogediše tšona sentse le motlogedišitše tšona o jwang sa le ra motlogediša tšona awa go no swana ena o no ba jwetše ba ile o swere ke eng gabotse kua sepetlela a kere ba fihlile ba ba hlalosetša ba re ke fokola monagano jwale bolwetse ba monagano prof nke re thušaneng fa bolwetse ba monagano a bo hloke treatment ya go bo treata gore bo kobale jwale bolwetse ba monagano bo na le treatment ya gona go fihla sepetlele go na le doctor ye o e bona normally rena as the traditional healers re gona go ngwala mangwalo a di referrale and then re a tseba gore ge ba fihla ko sepetlele di doctor di a bala di a kwešiša gore no ngaka e ya setšo e kgona go hlalosa gore molwetse o bolakeng and then ko sepetlele go na le doctor e leng gore e tlo amogela molwetse ya re ge e fetša go lebelela molwetse ya mo referela maybe go psychiatric maybe motho e leng gore maybe o bereka ka malwetse a monagano ge e le gore ba mmea goba maybe ba kry-a gore motho o ne bothata ba monagano go na le dipilisi tše e leng gore ba tlo mo prescribela tšona or ba tlo mmea mo go tšona ba ntše ba mo monitorile a kere ke no hlalosa mara ke nana gore ka le lengwe la matšatši re tla bitša ba sekgowa ba tla ba e hlalosa bokaone ke e bia ka mokgo nna ke feleng ke bona ya ke bereka le bona dipilisi tšela gantši ge ba fetša go discharge patient
e swanetse gore ge e fihla gae e fihle e le gore motho wa tswang go motšea ba mohlaloseditše bangwe ba fihla o ka re ba grempile sone ge nako e ntše ya dipilisi tšela di tlwaela mmele motho wa gona ke mo a thomang a boa e ba gabotse but ba hlokomelang molwetši ba na le right ya gore ge dipilisi di sa sware molwetši gabotse ba ye tleliniking goba ba ye sepetlele ba ye go hlalosetša ba ku sepetlele gore no dipilisi tše a di sware molwetši gabotse and then specialist or maybe doctor o e leng gore o tla ba mmone o wa go thoma a lebelela gore okay motho maybe dipilisi tše maybe nka fokotša dose or maybe nka oketša gore ka mo tšhentšhetša ka mo fa tše dingwe tše di rileng akere so dino ya ka go fapana gore dipilisi tše di jwang nakong ye nngwe taba dipilisi tla so ge o kry-a gore dilo motho o riile ke batho dilo kore molwetši wa loilweng le we e leng gore mmele wa gagwe o no reacta and then gwa kwa sora sepetlele a kry-e thušo batho ba gona a ba fole go swana o ke ge re mo treata ka tše tša sekgowa fela go ba boima go yena o kry-a e le gore ge a enwa tšela o thoma go hlakahlakana kudu ge e le gore motho mmele wa gagwe o no reacta fela ga go boloi ge re mo fatšetša rena go ne le ka mokgwa re mmonang gore mo re a treata mara ga go boloi ke mmele fela o nyaka ba sekgowa so dilo tše di soa ke kudu go molwetši wa monagano maele a nka fang batho ba gabo rena ko gore ge ba treata molwetši wa monagano ge ba kgona a ba mo tsamaiše go batho ba babedi ba nyake go kwa gore bothata keng the main problem mo familyng ye nka se blame sepetlele nka se blame dipilisi ba išitše molwetši wo bona senkeng ba mo nyakišiša gore ke eng ntho e dirileng gore a bašo ba tšea molwetši sometimes re fa di-doctor tša gabo rena malwetši a e leng gore ke ya batho ba gabo rena ba baso and then re ba fa ona and then re no re berekang then le di-doctor re a di tlaba so santse re meethaneng halfway and then re kwešišeng treatment ya rena that's why ke re go bohlokwa gore di-doctor tša sekgowa le tša setšo le baruti re gahlane cause doctor e fa patient maybe medication o itseng o expecta gore a o nwe ka nako maybe frogo le late nna le nna ga e tla ke ntšha prescription ya ka kere o nwa so then o kry-a molwetši mola go yena mafelelong a feleletša a enwa overdose ka moka re ne phišagelo re molwetši o la fole but because of a re discuss a re bolele re feleletša e le gore molwetši ola re mo pakelela dilo tše dintšhi ka nako e teng so okay molwetši problem e bile gore a ba nyaka go tseba gore bothata e bile eng okay ba mo išitše sepetlele ba ba boditše gore bothata ke monagano malwetši a monagano a fapana malome ka kapo re ka no bona motho wa ba jwa molanano rano re ke bolwetši ba monagano malwetši a monagano a fapana a re no re ke bolwetši ba monagano go ne bolwetši bo bo itseng bo bo a thekileng motho re tlo bolela gore bolwetši bo ke mara re botša family again so le dipilisi tše ba mo fang ba tlo mmotša gore dipilisi tše re tlo mo fa tšona di tlo mo swara so problem ya family ya gabo rena shi molwetši ba mo file dipilisi o reactile ka mokgwa e leng gore ga ba kgahle a ba mo tšea ba mmušetša morago ba re mothoki dipilisi tše ga di mo swara gabotse ba mo tlogeštše dipilisi ba stopa treatment ba oketša bolwetši ba dula le molwetši wa go gola jwang a sa ye treatmenting a sa bone doctor a sa bone ngaka a sa bone a gone mo ba tla kry-ang maele gona so a ka se gole social worker le ge e ka tla ya re tla ka gae sometimes re trafa di-social worker le ge e ka re tla ka gae ya re e tlo leka go fa ba ka gae maele e tlo kry-a e le gore go boima ye nngwe taba ye e hlolang gore go be le mathata monga motse o ne bothata o e le go koko motse ola ka bona o ne bothata go reka motse go motho a o tsebe sa se tšhabang ka mo o swanetše gore wena go tsena o tsene o teperekele motse ka bo wena o be o ye go nyaka go tseba gore motse o badimo ba geno ba o nyaka na o ka se tsene ka gare ga motse o se wa o bereka o sa tsebe gore ka mo be ba berekiša dilo tše di jwang bana ba se se go kwagala gore o tswa go ba jwa ile kae monneng a boa
go bueng ga gage sale ga ba jwitse o tlogetše ngwana kae morago a ba riang a ba molata o sa šetše kae morago ko kae monneng ngwana wa gage o sepetse o ile kae monneng wa molwetši ngwana wa gage o mongwe kae le yena o tšhabile o kae o monneng akere so o a bona gore go ne le bothata ngwana koko o mongwe o rile o hlokofetše le bana ba gage ka mokana ga bona koko a robale dilo di a mmetha dilo di a motshwenya o lora bahu se se šone 40 years gane ngwana ba bangwe ba nyetšwe ka gae ka magadi ba ile kae ga bona papa go bana ba o riang manyalo a o riang ga a tsebe mo bana ba gage ba dulang ga a tsebe mo mosadi ya gage a dulang motsola ga o thegiwe koko ba re o riang wa loya ke mang ke batho wa ikwešiša wa kwa gore like go na le dilo tše dintšhi ka gare ga lapa le le teng sometimes re tlo blame batho ba mmušo gantši motho o gatelegile ka boyena santse a itukiše pele ga ka titukiša o ka bona di no tetlemolla dilo tše dingwe ge yena ka titukiša di tlo tlemologa a re leboge gore o tlile fa ke go emaema la mathomo bana ba gage ba bašimane ba riang a ba sa tla gae ba reng ba re mo ba dutšing ba lokile go ra gore ga a nengwetše go ra gore ba tlo tla ga gage kae ga a šetše modimo wa mogopotše o bolokelwa kae lapeng le le se labegiwa le badimo ba gabo ba sa le tsebeng koko o ne le taba ye santšeng a e lokiše o tlogile ga gabo a riang a tšhaba a lolele bagadibo ba mang ba gage wa ekwa gore taba ye gore ya kae wa ekwa gore nto ke taba e tlogile ga bokoko e ile ga bo mogalabe bana ba gage e fihlile go yena e tlogile go yena e ile baneng e tlogile baneng e ile ditlogolong o nyaka re dp a etle re ka blame ba e le go gore ba swere mola mo gongwe badimo ba re mo a se mo swantse o dule gona boa gae mo gongwe mogalabe wa gage o nyakang motse wa mosadi wa gage tše dingwe tša dilo re swanetše gore re tekemakemeleng pele re ka thoma ka go blame ba bagolo ba ba re swerego ka nnete le lapa le nna ke ya go ria gore ke le thuše ka mokgong ka kgonang dijo ga koko o a di reka a di fetše beke a gone lapa le le ka jang 50 ka kgwedi le le less than 7 ke baba ke le je 50-50 a kgonega a e kgonagala ene e kwa sesu fela re nna ke fela ke tsamaya gore re ba palo ya go ja ya fokotse koko gane lapi ya ga kae ga 5 ka letšatši lapi ya ga kae re apea ga tee ka poto a ga go sasa ga go isa ga re ape re ja ona bogobe jola jwa maabane re a bokutsumetša re ja jona re tlo ba re apea ka tšatši le la boraro bona lapi ya ka size mang ke size mang sese o ke size 4 ke 4 bona pitša ya size 4 go ra re lena mo bekeng lapi ya lekgono sa sa lapi ya ka le a lapi ya ga raro lena bona ke lapi ya manta la bobedi ya lapi la boraro lapi ke gabedi a wa re ba apea jwang gore ba a ke gore ba apeile lekgono ba ja go sa forogo ba ja bo bušetšeng ba ja molatša wa maabane and then manthapa manyana ba ape go ra mo letšatšing ba apea ga teng every day ba apea ga teng go ra re lena pitša ya gabo lena ya size 4 ka beke ne matšatši a 7 ke sa tse gore lena le bala 5 days na beke ne matšatši a 7 go ra re pitša bolena ya size 4 e dula ga 7 mollong 50 fedile wa bona gore go ra re go le dilo tše di jang le lena dilo tše di bolelwang mo gaetšedi a se rena ba mathomo ke malapa mantši a nna ke a thušitšeng a go swana le le la gabo lena tšhelete e ka se dule mahlatse a lena a ka se be gona
banna ba tlo le promisa lenyalo le ka setle gobane lenyalo leo le ria ka lapeng le sego la maleba le nkwešiša gabotse koko mmago lena pay ya gage a e sa kgona dilo tše di laola motse go fitlelela di emiša tšhelete ka mo that's why we kwa le yena a re o paletše ke go ria ko go gola le be le ija eng so wa bona gore le ge le ka re le a kgopela a gonne batho ba ba ka le kgonang gore lena le je 50 ka beke gore lena beke kgwedi ne beke tše 4 gore lena ka kgwedi le ja di 50 tše 4 ye lena le ja di 50 tše 4 ene wa bona gore batho ba ba je kudu ene bona ye nngwe gape shi lene magotlo ka gae koko lene magotlo ka gae magotlo na makatša ka gore o no hwetša go ne magotlo o ka reng o robetše wa hwetša le tsene ka mo dikobong gore nna gante go die jang tšhilile ene le ntšhitše matho a makaka ai gape nna tšhono e ke e bonang kua koko ke a tlhaka le ria eng ka magotlo a koko na a ke tsebe gore a tswa kae ke a mantši a ke tsebe gore a tswa kae ena ga a tšhabe gore phaphara o re ke a tsoga le go lebeletše lele go tla tšhaba wena na ke tsebe magoto a majwale kale jwale koko ke mathomo ke a bona ka re legoto ge le tsene ka ntlong gore tšele le a tšhaba ene legoto le ka se robale le wena ka kobong ye teng gape motse ola aowa ke re bošego o ka se robale le go le moyeng o ka tsoga bošego wa tšhaba gore a re le gone jwala ga o fele pelo ya go ya gae koko ke re le gone jwala ga o fele pelo ya go ya gae a ke re ke tšwetše ka ntle jale ke gopotše molwetši ola ke mo tlogetšeng ka gore ke balwetši ba babedi jale ke rela gona gore kore go o tswele ge nkebe go sene molwetši bo o ka se fele le pelo ya gore o boele ka gae o ye go robala gobane ge e le boroko ga bogo aowa ke šetše ke sene balwetši ke ka ntle a ke fele pelo ke no dula gabotse a ke re ke iketlile go phala ge ke le ka kua gae ka gore o tlo kwa mo godimo ga dintlo mo setupong gore kukukukukukuku ile kwa khone e boe kukukukukuku a o tsebe gore ke ntlo mang jalo ka nako e o tsogile o nore a ke theeletše ga ka tshokga lebatile a tsena o e le motho kore a e be mošito o monnyane mo e ka bangwe gore e ka ba ona magotlo ke gore mošito e ba o mogolo wa phoofolo e kgolo mošito o ko mogolo o no kwa gore o ka re go tsamaya sebata ka mo ntle ka mo that's why ke re le mo godimo ga ntlo ga le ka kwa morago ka kwa tha mo godimo ga ntlo a o tsebe gore ba latlhelang ke mo koko ke lefang polelo ya gore malapa go swana le ya majwalo ke ya le gantši o kry-eng ba romela ka ditšhweni ba romela ka dimpya o kry difatile melete e no ba e mentšhi ka mo gae ke ya lo kry-eng bana ba ka gae ba no tlaišega magotlo a mantši ka gare ga lapa koko a hlola nto re e bitsang gore ke seqhitho a hlola leswiswi ka gare ga lapa a nyakege ai gape bana ba nkweditše wa tseba ka gore ke kwele go bolela lentšu le lengwe le bohloko koko o re o bona o ka re go kaone o tswa o ye go dula sekgweng e ka nnete ruri gape nako e nngwe ke be ke rialo ke be bana ba tšatši le lengwe ba tla re ge ba tsoga ba hwetša ke se gona ene ba seke ba tseba gore ke ile kae
ke phela bonoga ke phela boima yeo koko se ke wa e dira ene bana ba uwe bana ba banna ba ga ba nagane selo le ga tee gore e re tsogotse mma rena a ke sa le mma bona bana ba bona o ba tsebe bana ba gago ba le ba masogana a ba nke ba yeta ka molagae bana ba bona a kere o mongwe o mogolo mo moloto jale o mongwe o Johannesburg a kere jale wo wa boraro o gona mo alright jale ba mo tshwere ka joko gona mo o swere ke mosadi ke bona basadi ba a kere jale o berekela ka lwapeng la mmaga ga a gola tšhelete o tsena gona ka moo a gola le kuate o mpotse ke gona mokgapha madi marai ao ga a tle ka lapeng la gabo o hlokometse la gabo mosadi re no fela re botšiša re re a o sa phela na ba re alright a gona molato koko be le hloka thušo ya go berekelwa motse le hloka thušo ya phekolo ya meropa le hloka thušo ya gore bana ba bue ka gae le hloka thušo ya gore go be le boroko ka gae le hloka thušo ya go bega lapa kere lenkwa koko ke botšiša gore le be le ka kgotsofalela thušo e jwang ya go berekelwa motse goba go išiwa meropeng goba le nyaka thušo ka moka ka kakaretšo re nyaka thušo ka moka le nyaka thušo ka moka kgaetšedi ya ka lapa lela le nyaka sa mathomo re le emele ka maoto nna lapa la gabo le nang ka le gona mara nka le gona ka meropa nka le gona ka meropa ke tlo lefa date and then lapa la bolena le nyaka go berekwa and then kuku o nyaka go lokišiwa and then re tlo bona gore re bereka go fihla kae akere tlo leka ka matla tlo bula fase le koko re bone gore re ka bereka go fihla kae and then dilo di tle di kgone go loka bana ba koko ba tle ba bue ka gae ka gare ga lapa baloi ba kgona go epela selo sa go raka bana ka gare ga lapa ba ba itie ka moragala kgole ba sepele kgole le lapa la gabo bona mokgekolo wa sokola mmago lena ge a gola o gotse gore a godiše lena ge a tsofala o tsofalela gore lena le mo godiše akere mo bophelong re a tšhentšhišana ke gola ke godiša bana ke golela go tsofala gore bana ba tle ba nkgodiše that's why we kwa ba re bophelo ke sekele go fitlhile nako ya gore lena le godiše mmago lena o nkwela kere so ke tlo le thuša ka meropa re boneng gore bothata ke eng lapa le la ntle le gore le emeleng ka maoto re ka seloke molwetši wa bolene wa go ba jwa kgopolong re swanetse gore re tsenelele go yena re bone gore re ka le thuša jwang re tlo le thuša koko akere re tlo le thuša koko re bone gore re ka dia jwang o fela re ge kuku a kere o na le go ema la batse batho ba go ba jwa ba wa ema o ya kua motlhareng wa boa ge kuku a mmotse a re dula fase wa ntshwenya wena o tšo ntsoša ka kua dirapeng ke be ba mpolokile ka ku o tšo nkepolola ka kua dirapeng a rela koko a rela koko ka mokgoo that's why ke re baloi ba kgona go berekiša motho lena le sešogo that's why ke re a re eng meropeng re eng go kwa gore koko ba mo dirileng ene le ga re obetse bošego wena molwetse o na le gore fotsek wena wa nkgobatša wena se ka ntshwara wena fotsek kore ke sa košuru o re amang yena le koko a ba kwane gabotse yena le koko awa ba kwana bele yena o robala ka mokamoreng a nnoši koko o robalela kua thoko kamoreng jale nna ke na le go mokwa ka re kamore ya ka leaga di lebane a re fotsek wena se ka ntshwara wena wa nkgobatša wena mana o ntshwarelang a kere ke yona tšhweni ge e tlile that's why ke botišitše koko nna tšhweni e atla ka kua ga ena a kere bale ke dilo tša bošego nna a re di bone a re di bone re no bona ge re tsobaela le mešito e kiba
go satsa gore ke a tsoga ke re ke tshwere ke dikerempe mmele o ka moka dikerempe di dia a ke re di a go subaganya a kgone go tshwara selo menwana ye o hwetse di ile jalo ka re ke tshwere ke phefo a batho ba modimo ya no maabane ke ile ge ke tsoga isale go satsa ka hwetša magetla o ka re ibe ke rwele dilo mo a e go bethe gana ge kere a e go bethe ge kere a e go bethe ntwe re a dikwana a ke re jala re ko selo a ba re robatše ya no magagesho a re etswalleng a re etswalleng magagesho a gone molato ke nagana gore prof re batameditše mongaka e kwagetše gabotse le maele ba ba file ya dipasa e tla thuša tše ntšhi tša ka mola molwetši ola ke go kwele ge ore o nyaka re tsenelele go yena thata mara ke duma o ka re go ka direga taba gore e be molwetši wa sepetlele nke a tšee treatmente a phele ka meriana ye e leng gore e swanetše bolwetši ba gage a kgone go phaphama ka gore ge bolwetši bo sa kgone go treatiwa ga bo kgone go kobala ga bo kgone go fola kore ge bo sa eme pleke e one bo tšwela pele society le na le sona ka gae le na le sona le a spatela le mongwadišitše le yena le bana ba gage le bangwadišitše no re a lebogahle prof le ka no e lebela mongaka ge le fetša le feng batho di-phone number ge e ka ba mohlwe mo gona le molaetšanyana o ba swantšeng ba o tsebe le ba tsebišeng kgoši yaka molaetša wa ka shu sesi wa ka mo o tswa go baiwa a le monneng monna le kgone o tswetše pele ka bophelo ga e tšedi wa baiwa o buile gae banna monneng a o tikiši rena banna ge re dutse le basadi bao e lego gore ga gabo rena ga ba ba tsebe ge re ka hlokofala re tlo botša ba gabo basadi ba re ba dirile eng na tseba gore o ka tla wa rwala morwalo mogolo wa fetša o le ka gare ga malato megolo o seka ka lebaka la gore o dutse le ngwana batho o e lego gore ba gabo ba monyaka wena o moswere go wena kokushu a robale gae a go tšhabe go a laelwa lapa le a begwa bana ba alafišwa motse o a berekwa mmele o a thekgwa dilo gore di kgone go loka di sepela ga botse baeng ba gešo ke ya go le thuša tafolokopo tlabe ke bina tafolokopo mokibelo lapa lela le nyaka phekolo koko ntle le phekolo re ka se le kgone a re thušeng ma-social worker a re thušeng di-doctor tša sekgowa gore ge di ya go swara molwetši wa gabo lena a di sekatle di a go bala ka lebaka la gore motho o sepela le meleko o tswa go e tšea kgole mo lena le beng le se gona koko magotlo a le ka kua lapeng la gago santše a sepele o ne dikatse o ne dimpša a ke na katse a ke na mpša a ke na kgogo ke no ba so mara tšona di atla kae mara tšona šitši di tletše ka gama tletše ya di santše di ya ga gabo tšona ge o ruile mpša e hlokomele e tlogele go ya metseng ya batho ge o ruile katse e hlokomele e tlogele go ya metseng ya batho dinomoro tša ga moremi ke 060 959 0303 079 170 9862 tomorrow ke letšatši la noka ba gešo ba batlang ba ya nokeng kgopeloši ke kgopela le swere diaparo tša go tšhentšha ke kgopela gore ba batlang ba ya nokeng ba tsogele furugu gobane re fetša re sepela lata ka lebaka la gore re emetše ba bangwe
bao e le go gore ba nyaka phekolo tsogelang furugo re boneng gore ka le thuša jwang tšatši la rena la noka ke la laboraro e tlang re le thušeng re boneng gore re ka le thuša jwang re le baga moremi ke a leboga ke leboga batheeletši ba Moitse Community Radio Station Malome ka Kapa balli ba rena ba letšatši lenanego le ke la kago ke la lena batheeletši kgole le gausu ka di-Facebook to itlišang ba ga bo lena re ba thušeng ga re lwe le batho ke lebogile kudu ba gešo re a leboga prof re a leboga baeti ba rena ba ka fa re a leboga Mr. Malefo Lucky le Kenneth Malapela gona ka fa le re a leboga hle nna ke Moromo Chamabane ke ka Kapa ya radio ka gore yalo ke tšwele 20